Ya, malo lava malai fua mai ale pa ia o tātou atunuu mai mua mai ulunga upenga tawhailangi. Ia a fo ilona a prokalame masani o le taulongolongo. Ia ilungo le siufongo tai au fau o te whatalo whaatu le te maam tina martua se i o lava i whanau o lo o mata mai. Ia ile nei fo i taimi. Ia e pei fo i ona masani ia le nei polokalame. Ia o le au amata ia le tātou tau mwhainga nei afiafi. I se talo ia ona tu atu le sunga le wao ia o le whaatonu foi. Ia nā te amata mea ia le nei afiafi e se saunanga ia ma se whasisilanga foi e tu saima le tātou tau mwhainga a se i o tātou talo atu i le atua i le nei taimi. Mātou langona le anganga o le whaaftai lo mātou matai sili. Ona o lo tau singa malu ia te i mātou. O mai a whi au mga luenga sa whi ngai el to tele o sa moa atoa ia mesele lalo langi le atuai. La tau o lo whaia pele whaivo ngā luenga es. Ia tau atia e ai fo i o a inga le atuai. Ni si o whanau o lo whea ngai maa o onga. Ni si foi o lo whaia bea se maro longa o le nei foi vai tau. Na i o mātou ta māma tina mātutua. Mātou langona le nganga whaaftai o alo mātou maua pea. Māfutanga maaso tai to tasi. E mātou te māfutai pea. Mātou tal tonu foi. E lava nisi o lo atu nu. O lo maua i langona pea maftianga Lotu ona mo maftanga motu sia talu leoti me pele le tua matou manatua i latou uma le nei vai tau ma ainga o lo langona le whaavau ia e meise le tua le whanoa ona o le o maftanga ese ua le mawhai ona whaavau. Mātou langona fo i le atua e inisio lo watu nu. Maua i mai pepesi ma mai tu maua le tino e mantua i o mātou talu sanga le nei afiafi. Au e sila fiel tau mawhainga o le nei fo i polokalame le atua e. O le a mātou alo ai i e tusa fo i ai ma le whasoa. Meise le atua e mātou te wha moe lava i lau o fio. E te utu fia mai so mātou ngau. E te wha toa le atua so mātou vai. Wha malosia lau fio lo mātou tau mwhainga le ne iafiafi. Ia mātou wha soa mātou talnoa. Wane vi i ele tangata. Wane i manu mālo ele fina ngalo le tangata le atua. Aia manu mālo lava le fina ngalo pa ia lau fio. E mātou te nofu le lei ma mātou manuia ai. Mātou talo le atua, whamanuia mai ate i mātou, meisa i lātou uma wa mwhai ona mātou a wai whātasi i le nei taimi. O no Yesu, wa matalia ai fo i le nei tau mwhainga le nei afiafi, wa mātou te talo atu ai nei. Amene. Ia, e manatu sa mo o lea ua bua me mtau sa. Mai a ona o moli lapalapa malo. Ia, e pei ona whianga iai. Le sunga le whawhianga inga. Taulangi o le kālesia tomenkez. Ia, o le fo i ua no fo ia le na fo o le tātou tautua ma da unanga. Ia ua lava por kalame whaanga solo. A le tātou ala leo i aso taitasi o le vai aso. E mori et fai eila leo se tulou Samoa ia e fai ma fonga tau mori o le sunga i le whawhengainga e ma te whaatalofa atuai i lau porkalai masani o le taulongolongo. Ia e fai ma ave fe au
ia e mori atu tatou te whaasoa whaatasi pe ia o na whailo atu i le aise atu o toa o tono le nei tautua se ia vangana o tatou whaasoa whaatasi o se mea i titi mai nā o se mea i titi atu i nei o se mea i titi mai o mai la atu whaatasi ia o na maua leo se mea whiorolo tatou te o tatou le nei vai aso a o le anga le lei whaasoa o le atua ia fuai o na tau mwhai atu se tala ia e whai ia o masui o le whawhengainga ia ma le o te lenga o sau whainga ma te whaatalofa atua i le suafa manu malo ke riso o tatou li whaola mo te minei ia si mai a lau whaafonga Samoa ia ai la toe o atu le sunga le whawhengainga ia na te tō lau se mamata upu i o e tā ua le mata upu o le a matala noa ni iai i le nei afiafi molo si la fia Samoa tātou velo aso iai tātou tau whaitongi maa iai ia e manino ai se mata upu mo tātou umalava ai mo nei lava taimi e ma te whaatalo whatu le suafa manu malo lea Iesu Keriso tātou li ma whaola ia tālofa lava ia lau sunga i whawhengai ia after ia tu lo sunga le ao ia tu lepa mo le saunoanga whawhelua i le pa ia lau mai moa mai le neia i tu lau le afiafi ia o le fo i ua toe tātou whaatasina ia o da ia pe ona watu se ngona le vai aso te ia olo o whengai pea ia le olo o masanion tūl foi i tulango le polokalame le neia fia solua tai tō tasi o le taulonglogo ia le sunga i le whengainga ia se pulona tanuvasa ia ono o whalavelave fo i tau ainga ia ua manatua i fo i toia o le neia aso o tu mai ia au te tau mwhai atu mo statou mta upu le neia fiafi ia tātou mantua pea ia le sunga le whengainga ia male ainga valtua male ainga i le nei vai tau ia ono o whalavelave lo whianga iai ia o le tātou mta upu le neia fiafi ia wa iai nei se tulanga ese foi le tulanga wa uma na tatonu wa iloa foi ma manino foi le whalonglongo mai foi o tātou atunu uia se tasi foi o tamao le e kale si Samoa sa ia whaia le taumwhainga e lungo le whasalaungo le TV1 i Samoa tuto tasi ia ua tau lafo manatu ai foi le to'atele o e kalesia ma le malo ia mese foi lea vaenga whasalau o le TV1 e tusai ma ni saunoanga sa iai foi ni langona ua tau le longa mali e foi le whafongfonga mai o le tātou atunu ia mese ia e kalesia tai tōtasi o le manatu lea ua manatu autu mo le tātou polokalame ua tu fasili atu ia le manatu nei afiafi po le ale lotu sao le ale lotu sao ele le ia ona watu pea se taumwhai atu ia le vaenga o le IT ele ona manino le mafuanga wala i ona tātou whasoa ai le nei mata upu le nei afiafi o le taumwhai atu le tātou IT ia e tā atu sina vaena o saunoanga po o se whaasoa mai foi o le sunga le au ia papu ia i le TV1 i le vaiaso ato nei le vaiaso mal afa pe lua vaiaso taluna whaile whaasalaunga i lungo TV1 ia e peona manino foi la auto whaafongfonga mai wa peona whai atu tau le longo maali e foi le to tele o tai o e kalesia ia mai se le ali palmia ia o Samoa ia mele awa na toe faiele fasalaunga TV1 matu mai eso la tu la lo mai le atunu e fa mangalo on le foi tulanga sa o ia le fasalaunga mani upu mani se fa so foi o le sunga ile fenga sa fangtala i le whalongo atu fo i onisio o au Lotu tai tō tasi Samoa ma la tō tai tai ai leona tā atu sina vaenga
o lea whasalalaunga sa whaia. Ina ia malamalama i fo il toa telo tātou. Lo Protsano, o uma Filadelfia, Falfaningo uso, o pai mai ala te kai le tu la I mai ele kalesia fit. Ai o mai. Fai mai le falinga sulusu fitu. E sautara ko e tau mai o to toi o le whanau. Lela o tale taimi o tu la I mai e o to toi o le whanau. E tau ave le pumoni. Ma le fe au ale tas. E fa fo. Ina o ofi mai le lo Kirisiano. Na matua ita I uteia. Fasioti tanga Kirisiano. Ai sea. O sui e la tole lotu. Tasi a lotu. Na lotu I uteia. Tu la I mai le lo Kirisiano. A o ofi mai Roma pope I tono. O sui le susa. Ma mai le tele o onga fa pau pau. O le alalmento punei na sola. Katoliko le I le vao. Sola I maunga. A o aina sau aina. Lai ua sau aina ele pule. Pule le ta ua le tuspa ia. O le manu fe ai. Whano ia nganga e ono se 4 miliona. O le tele o nā tangata. O tangata lo pope. Katoliko Roma. Ia na vea mule. A tangata katoliko sa sauai. Aina sauaina ele pule. O tau e malmalama ele history. Sa ele mea tau le Inquisition. Tau fia le lotu. O pātele e tabilo inu. O tangata e leu sitai. Fasiotia I le pelu. Manu fe ai sai ai. Avatu la le fe au teime nei. E avatu le nganga maulalo. Anga lai el whanau le atua. I tu tonu a lot pope ia. Tele tangata le lei tangata o le atua. Tele a uo le lei. Whaamboe moina. Tonu alka. E leo wha le anga la se lotu. Ai wha matala le tala anga le tuspa ia. Whaalinga is fulma le tolu. Langa o le mena tupu. Lea o le ato I tupu. Te whaafonga le lei mai sa moa. Ai se ala ina wha matala ia mea. O le mena tupu. O le ato I tupu. O le ala mena tupu. I le teimi o Constantina. Se I ona wha malosia I atina 5-8. Wha ngale pule le malo. E fosa il tentonunga le lotu. Fasioti e tangata I le usta I le lotu. Lea wato e tupu I le so. Wa fono nei malo o fatasi. Wa matan tu fatasi lotu ma malo. I le fa malo singo le asasa. Lea la ina vatul fe au. Fa fe tai le tua I tatu pale mea. Ele tu ia mo se lotu ai tu mo le atunu. E ia le alofa ele manao. E va ai o tafi toto ala o Samoa. Fa pe al mea na ui mai ai. A le foi ale na vatul fe au. Ai sea. O te le manao e alu ngulo o atunu. Ele pouhi sa le fa vau. E u noa ma le ilo le pumoni. Ma le fila ngalo le atua. Sai lo ngotu no fa le anga se lotu. Po se tangata. Ai a taulo ele upu le atua. Ele ma faina o na tia. O so pele I tutonu le kalisia sfitu. Io e o te iloa. Na wawalu ese to fai goha o panu fe ai wa latu.
ai se hala ua pele tātou lotu. No wola mai le asfitu. Whaaftai se whewhia ula mo sana o loai whai tau tu spaia. Whaaftai lotu asfitu no malmala mai tu spaia. Ai le o ngata ai le malmalama. Mai o le ala o e amia tonu e tupu lona malmalama se io o le tu tonu o le la. Ua umal taimi al fine, whai tau whaalinga suma le lua, ua ta whea. Una i mai le tarako le vai tafe, ina ia ta whea. Aia, tūra i mai e ua ta toe al whanau al fine, e tau mal ti apolo le to i tūla. Lea so, mai fwoi au tō. O rawa ngongure e kalia sia tele. Ama mafatu ni au. Ja. O se vaenga na ole, o te taltonu ole. Ole watu mai ile fasalonga le ole tu lalo fo i ole sunga ya papu. Ono se finangalo fo i wa ono tulanga fo i ole mai mo mai ole atunu u ngona le tinga fo i ole loto ma le falonglongo atu le atunu u tulanga ole. O se isi fasalonga po o se launga ole fai au sai fai ole le tātou te whalongongo atu nei le whasalonga leo. Wa mai aso no whingalo mo le e whamangalo e tu sai fo oi mase tau mwhainga po se whasoa i ala launga i nei vai aso mawai. E pei ole o ngā tonua le ole ano ole mata upu ua mafua i ona au mai le nei afiafi. Ole langona le ole lotu sao. Pau mea te whaftai e le sunga ya papu. Ua au mai e le sunga ya papu le i langona o nofo pea mal to tele o taltonunga ese o tātou ia tangata Samoa ma lotu ese. I le manatu lea o le lotu sao. O i le lotu sao. Paula le mea te whaftai ia awae. O te tauwhi. Ia, nā fo i o le tauwhi lava se manatu i le tulanga. Po whea le me loto i le tangata. Me Samoa. E taltonu lava le Samoa i nona ia lava lotu. O le lotu sao lava lea. E siri atu i le isi lotu. E le taltonunga la mosa. E siri atu la mosa i lo le pope. E le taltonunga le pope e sili atu lato i lo la mosa awa e mua lato e whaavai mai e uma isi lotu e vol taltonunga le metisi anga isi lotu ia mai se ia lotu ia pe o le asofitu le ia i fo i le mau Yehova o ia i fo i le au mamona ia awa e pe o le isi le vaenga e masani tatu whaalongo ia i le i to inga manatu le lotu sao tu ia le doctrine o le mamona awa e le o te le tepa o te le tamwhai e ilo se doctrine o le au mamona awa o latou a lea tununga ma latou whainga tu tonu lava o latou lotu o le lotu sao o le manatu lava le tatou te whaalongo i pe lotu sao le ala ua mai le nei afi le le manatu lea ika se ya o tonu lava le nei por kalame le alo lava ma se mata upu whaingata pe ona na silafia fo ele atunu mai tato uma lava wa mai fo i se fatal sanga mai fo il TV1 on le ma on el tulanga fo i wa o yele yel por kalame ile la ungo le sunga ile fengenga ya Willy Pap because na ia langona ese o e kalesia po le ame wa fai ai fa pe le masau no ai fa pe ia le sunga ya papu e tulanga ile taltonunga ya maua pe wa tau fa leanga mai ia isi taltonunga ese ila na saunoanga le e whangtato maua nei lungo le te loa wa ese ele TV1 ia launga lea le sunga ya papu but I think ole taua le mtaupu nei afiafi le taua vo le mtaupu e wha moe atu a ia te utou au mai moa
ole e ni so tato ele ta se lotu o la to o fa fong mai se lotu ia to tele ia tangata se tel tununga ma lotu lotu ai ia ole mana ia foi o tato polo kala mel ia fiafi o la to sili mai ma fa so mai fo e tulanga ese e tel tununga wa ia foi la wa ia va inga ile mata upu ele ai ma se ele pais mani e pais o matangata la tu lotu wa uia ya no la maya ya uia lotu o la mosa lotu iti ya e ale mitanga fo yo la mosa po lotu iti ya o mato mo e la ele ma la fonu isa mo le tanu watu tala le ai fi now mo fo le metis men metis le ia o fa maunga na utou a matou ia matou fa maunga e lua tau sanga ile tau nu atu ia Yohane William mo matou tama mo matou vai ngai oi isa mo ia ai fina fo le pope ia ngai ngalanga koke ka koke amaka isa mo ka ko o ke le ngai kua le e mo ma ko mo le ia lo pope ia mana isi lotu fau ia e manatu e matu fau what e tuai outdated ko ia to fainga ia o me fau la ia wa watu matou le ia mo mau Yehova mamonga that's fit so e mana ia ona fa so mai fo ile ia tato ia la to lo awai tato polo kala meni ia fiaf ia tu sai Manuia no sunga I le whawhengainga e le whangofir tam tau po le fiafi ia fiafi o le mea ta awor tatu whasoa awane I ai le loto ma ale ia tatu whasoa I o tatu maua se mea le leie tasi tatu te om tatou o le tam tau po le aru whaafisili lona whainga o le ale lotu sao Danga e pio le lawa e mai le fa pio tani o le pais. Ia tatu mana vai I manatu mai se si I oso mai foi se si fa so le o le fa pena. Ia nga. Le tatu tala no le mala malama ma le manino. O Yesu e fengo fie ai un tatu fa so ai. I mea nei ma le tu I ai se a foi se lotu a me o me sa o le me se. Ia. Well e pauale me a tātou tal noi le whakewisiano. E ta siel tātou tama e autu ai o Yesu. Jesus is the meeting place for all different understandings of faith. Jesus unites e au mai whatasi e Yesu ia tal tonunga ia. A ina ia malamalama ia tele e peona a watu se langona ia. If we go back to Jesus, atatu foi tu ia Yesu, Jesus was not Christian. Yes. Me mua tau na malama I to tell you tatu. Jesus was o Yesu o le tangata Utaia. O le e peruma. O le e perua. O le mea foi na whaia Yesu. Jesus formed a new Jewishness. O le taltonunga wha Utaia fauna au mai Yesu. I le nawa I tau. O le mea leo o le kewisiano. O le mea na after the resurrection. O le wha kewisiano lava ia na wha vai e le au apostolo. Ia the apostles. Yeah. I no sunga whengai. Yeah. Pei Manuia ona ta wha manino le upu Christ. Ia o sau o le ala le upu e sau le upu latina. Ia po le upu le Christ. Ia le upu e pelu o le keriso. Ne pe mafua ia on fa peta tu it's a Christian life. Yeah. Ole mole se fia vo yo tato. Ole upu le Christ. Ele se upu fou ono wa fio mai Yesu. Yeah, mani. O le vana ye upu le ole fa eleni ole Christos. Ole wingo le upu le. Ole upu le foi le Christ, ole Christos. O lona literal definition ai o le anointed one. O le anointed one, le e maisi ko inga upui o le Mesia. Mesia, le Messiah. But the term ai
O le upu sa ave fo i le au Roma ia Kaisara. Yeah. Na ave fo i le au Roma ia Kaisara le upu lea. O lona winga. It was a term wa leva na iai. Ai I le vainga lava ia o le au e Peru, le nā vaitau, le au iuta ia fo. Ia, nā wa sila fia le tātou. O lātou a ia wa leva na whaatalitali mai le fio mai o le Mesia, the Messiah. Christ is a Greek terminology. But tātou o te le tu le wha e Peru, o le Mesia. It's the Messiah, Messianic. Le ilo e tātou e tele Messianic secrets I tono o le whenga fau le Gospels. Tu sala o le Mesia I le ngana e Peru. The Messiah I the Hebrew language. Pe o le many names. Sa tele ingoa na whainga le iei Malaysia e Manuel. Le sina I to inga taito e ave a Yesu. Christ, Christos, al Mesia. O le isi lea na whaunga fo I o le la pie, rapie, rabbi. O isi ia suafa mawalunga sa whaingoa ia Yesu. So that's where it's a... Ia pi mana ia le iarita as we go along and yet o le ua malama tangata I le keriso, le po le Christ. Pea ona I tati tala noa ni ia fia fina usunga na whawhenga inga. Ia api tau ia iare ma fufunga furele I tau tua nasa moa ringa ngana au mai a whape te le fia le ma whasoa. Io e le leia ringa ngana whatamari au mai eiso fina ngalo. Io e pea ona whai atu o le maa por kalamela pa. E tau mawhai ai alo sa le upu whaperitana. Ia lenta o atu le sunga le whawhenga inga o le paias. E le pito I se itu e tasi le mātala noa. E mate tala noa mo le au te lenga o le mea atoa. Ia mawhai o na malama tātou. Ia tātou mawhai ai e avoid le upu palangi le na whaonga atu. O le meo le paias o tātou. Io e whale tonua o tātou. Io e le se I tā nga ia I tua I le klipi le na tala noa tua le tala noa marisunga le whaiwhi au ia papa. La susi la fia a se mawhauwhaunga o le whaiwhi au na ia lau ngai nai lea tua inga. Well, o le upu au le atua e pei ona lau ngai fo il toa te leo o whaiwhi au. Ia I tonu fo I o le lamosa ia la tu. Pei o se pelu mama ai. E ai taimi it's not always nice. Le upu le atua. I think o le ito inga manatu lea sa ia I le whaiwhi au. E au mai sao. But mantua foi o tātou sa mua. E iei le ala e momoli mai e se whi au ina ia malama le lei. Ina ia manino le whi au o le atua. Te tauwhi. O ina ana na e lai wha moe e le leile ala na momoli mai ai. Wa whai ma mea you know, e pei wa manatu e sili atu ia le atal tonunga, I le atal tonunga. E pei o le, you know, wa ia manatu ia I le mta upu. Ese, that's it. Differences. Wa tele o le mate til tātou ito I ngā mea le who's better. O le mea le wa ila langi ni o nasu. O ai e sili atu. Ia a tātou wofo I tonu le lotu. O ai e sili le taulanga. O ai le o lātou e te le atu le leo e whai e sui ni sui ngai tonu le kālesia. So o le mea leo le competition. Wa ai tātou te vai ai le fausia o falsai Samoa. If you want a physical reminder I le mea lea, I le competitive nature o au lotu. E tātou te vai falsa. E tu mai le si falsa o vai atu ia o le falsa me tisi. Manatu la I o le mamona. Fau le si falsa le si tu I le so it's a very competitive nature.
o le human nature fo ia me le it's not say o le human nature, but I think o le manatu le na tau fai mai ele sunga ile fai au ia papu o la open mai ia le me o manatu ila o le ia ilo na ia silafia but o pe ona vatu selonga I think I can commend him e me fai ona fa e val sa o le mele fa mai ile va inga le ile manatu la vole lotu ia e sa o la tau tonunga e sili pe sili atu le isi tal tonunga yo pe o le mele la sunga ile ta sile me sili fenta o le ata o to ia le me o le competition for le materialism il me fa tu me fai our peer competition ne o ta sili lo na malama tu spaia yo how to interpret the Bible right. Well, le la tala no atu ile to the academic study of the Bible, theological and a biblical studies perspective. You cannot start from Revelation. It's very appealing il tangata. Because literature here apocalyptic literature, end of days, the apocalypse ne mawai to tele tato e tato te whaalonglongoa ia wa lata mai taimi e umai langi wa lata mai taimi well e isi au lotu e whaavai lungo to inga manatu ia mena e tauna manino ia il to tele, but it must be accurate. I have to say this. I se tangata wa leva wala atone le sfulu tau sanga talo na aunga le tu e mea tau tu spaia ma le tau sisili ya ma le philosophy, but also history, ma ethics, me umane me meta ua lava le history. Tele ona whaunga se tatou ia tu spaia. It's very out of context le whaonganga o tātou ia tala tu spaia. So o la wa inga ia ile mele o se mele whape wa ile sunga ia papu se le ai ele o whape na se manatu ai e tau o se me una whaetete manino mai tātou you must be conscious ile mena ia o ina o e tangata because sa tātou vavai e ele authority o le whaiwhi au e wawa ai e respect for i e tangata. E la lesi whaiwhi au tā pena lelei. Ai e lesi whaiwhi au. Tingana se. Ia au mai pē e mie o lai tangata. Ia i le tala whea ngai na. Ia la e i toa inga manatu. O lea sau la tau ia i le mele o au mai i le ono. Lea pe i e tua ia le lotu pope i whaamaumunga ia ma foi numero ia 666 the devil. Well talo whai nei lotu pope ioi e telea o ia i to inga mea o e peona tātou tala noa e lua i to inga suenga o le tuspa ia o le exegesis ma le eisegesis exegesis e te whai tau ma e tau ma whai e tuu o exegesis po o mea lai tupu tono tuspa ia e vange mai o e langona you're only dealing with the Bible and the world of the Bible al mea lai exegesis watu e te saua o e maumanatu e te whai tau lo se mea le wai loa i le wingo le mene pei wa saua ma tuu ia o le wingo se i o mawhauwhaunga o le whaafi tau le lana e neo naso wa te leo na aisa Jesus le tuspa ia ia wa vavai le tangata o whaapea o mea o tupu lalangi nei taimi whai tau la i e se tala mai le apocalyptic literature here pe la o le whalinga ona fua lori ia ila ia nga fau ila ia but maleleilo o le matua mamao ese lava male mele tala no mai le mele le o tuspe when you read se tusi pe le Revelation whalinga
O tusi ena tusi e Ioane. Yeah. Tusi uma i o apocalyptic literature i of John. You are reading more visions. You're reading a lot of whaitau mai tātou i more visions o le tangata. Whaitete. I le mele o le vision. E whai whiau ni una so e visions. E tangata e se la tau visions. So o le mafuanga fo i wa tuua e tutonu e le lotu i le taimi o le canonization. I le tu whaatasi o le tuspa ia. Because there is a deeper message o lo tam whaile i le tustala e au mai i le survival o le lotu. Te mantua wa tātou, Christianity was a persecuted religion. O tangata sa sawaina. E loma, e le whapeana na umai i a loma le sawaina o Cristiano. O le mea na whai na whauau fo i isi atu nuu i le lato wa ai i le wha Cristiano la lea. So it was a persecuted religion. E whai tau fo i le whaalinga. E peo le tangata la it's almost like le te whaitau tangata le e iei leo na papatua i le wall, with their backs against the wall, having visions i le atua. So it's a mena sa ia la unga il totele, because o le tusi foi e sala lau solo. It's a lot of inconsistencies in tusi leo le o le whalinga. Au lona date i le tu whaasikola. Ele se tusi na e tusa male lima se lau e tausanga after Christ. Tusi ele tusi e fou e fou e tusinga uma ia e ol tuspa ia. Me ana e ona malamlama e foi tote au fai tau tuspa ia. Se Manuia lo whaamatale na upuna e lo exegesis. Male e te tau ona manino i lango tele li o meo le o tūra te minei. Me sa tātou au whaitau tu spaia, ioe. Manuia ro tātou e whaitau e vane, mai mele taranua mai ei le tu e tu spaia. Ai le anga la tātou o tamu whai e insert i ai o tātou lava. Mai lolo pe ua whauinga e se le tātou le tu spaia. O le nature alna al tangata. Because we live according il tātou experience. E o fo i a. E iei taimi e la unga ele tangata e au mai a ele whiwhi au na ia manatu. Ia whaonga ele ia se whai upu mai tuspa ia. So I'm using it in a way ina ia talawhia ngai mo aso nei. So moa uia, that's a healthy way of translating scripture. But o le mele tamu whai atu whai tete tātou le mele le weaponize tātou le tuspa ia, la le wingo le. Pe whai sa moe le ai to inga manatu le weaponizing the Bible. Ua pe ua whai tuspa ia masasa. Masasa. Tau te sasaina ai tangata. Sasai tangata. E sa. But even goes further than that. That whai tete tātou le mele le whaonga tuspa ia, to be a book of death. Pe ua tātou whaangai nare tuspa ia o le se tusi o leola. Mai e le whiau o leola. Pe ua tātou whasio tia tangata. E alei tū. E alei tū na e tauna i loa tātou le toasa le tū. And, you know, o le nature le atua. E le nature le atua e alofa. E fo le nature le atua a tātou vava aila le whengainga tuai. Ia pau ana nature le atua te whaai ai. O le retributive nature le atua. Laula au malutu. Laula au malutu. Ia, o le angoi fasioki. A pepelo tipi laula whaiva. That is the nature le atua le whengainga tuai. Whengainga fau. Ia, e tele anu tala noa mai le alofa tu noa o le atua. E ala ia Yesu Keriso. There is the nature now le atua, but the Bible ia o lona ia ta ole o tuspa ia tisi tu, in other words ele se tusi e fa fefer tangata
No, it shouldn't be. Yes. La mel tato ola fefe ila. Na mai ele atua tatu na fai ele atua le tangata ina ia fefe ilo olanga atua. No way. Ele se atua na. Ele se atua pa wa me na mai ele atua ia. Ina fai ele atua le tangata ile lofa. Ia ola. A ole lofa fo e usita ile tangata. A lofa ile atua usita. Ole atua na fai oe. Ai alofa ile atua usitai alofa ilo lo uso atua oi e o vele mta upule pe ne afiafi ese ia taltonunga ese fai to tasi ile atua ai ole manatu la le ole oi sao vai fascina vai it's not watato alu ese male tau ole tuspa it's not a book of God is not competing in the Bible. God is loving. Yes. From the beginning, o ke nese e o atu fo ile falinga. It's le alofa le tua la sau. O le tua, o le alofa la vai. Manuia, e pe o le la vai nga i tamta o pu Reverend i le mele o le fisilia le. Langa e atonu e to la itia tangata ia e tatu te tala noa i le temine. Kalau itu ciri-ciri waktu dia nak saya waktu kasih au le fai tau fe mafio tangata lai lo warta tai fai la ia fe au terminei au de winga o de tatarano o fe le lotu sa o le a ia se yo oficina tu ia wa la sunga fa fengi yo ele o le lotu sa o la kalesia o le fisili ka fa se le fisili le sunga la yo ai le ai e manga ia e manga ia we have to le la utalia o le lotu le te lotu le la mosa e fa o lotu sa why o lotu sa o ya it is the right true church for me because e maua I e aule e manino ile tu e manino I fo ia le faali mai le tu ia ele lei ilo vainga ile a o ina o fa nau mo na liturgy mo na ritual me umana e tala fe ngai mo ai le mafaila o le fa pe atu it's overall. Yeah, it's better than yours. Yes. No. Okay. It's right for me. Yes. It's right for me. Manuia, o le toinga e pe o le judgment nga o le tele tatu te mini. O le ulo no I fe me so le me sa o la le. Kwa levang o I so le. Le mai el to tele a ese mai male lotu. Le la fata to e manga tu foi la le la fata mo le lotu sa. Ya wa yo ki foi o la kalima sang. Ya ese la le sule ngai o le la loku pe ese mali sule. It's all the same. E o challenges umai to experience lesi lotu. To experience for lesi lotu fo. Ele mo foi on tato fa pe awa el to tele pela matou tatou lotu ia le o la mosa ia to tele tangata es mai o taulanga o le launga o launga o lofa ma taulanga me pena aku famon mole ina isi vanga le fa mai wo ese wo I pela I fa fo I America o I loku palang me va pena ia o la Italia fa e leila matou o le au mai luma ai to tele au lotuna ele aini ele o mafana ni maftanga mal fai au pe yo I tatou lotu sa mo tele au tangata ele no ele yo fa ta se fale fai au pe intofe mal fai au tasira na fa fita o no sunga fa fenga ole ata o toia le la mosa e mai si o le fale tonu tu lai mini e o fa tatou tangata la musa wo lo tai palangi fa mi ai soli e si dia tu lo kai palangi ngai lo samo fa pena o mai si e kalesia pe o si vanga na ia wo fa mai ai e si dia tu au lo walo ka palangi o te mala na lo walo ka samo au samo na me so le aso fina ngalo le vanga delay I don't see le se fa fitaru ya ila ya tulanga ale mena le problematic ya o le lotule
ona to fitu mai la mai esilia tu lotu le ilesi lotu no mo oe awa yele swinga ilo wola tapuai tala fea ngai mo oe ai le manela me to inga mafufonga e te alu ilesi lotu ko turn around la e pe o fena fa vai lo wola fa lenga fena el mele o te fai el to tele tupulanga foi ni unas fena fa vai to wola fa lenga o ia lotu ia so na ele fa pe ele ia se aunga na ia ai paua o le tangata lava ia wa sui fo ia na ia manatu male me mana o ia nga ia lo na ia fa na ia me se fa fo nei ia tunu ia fa fo atu msamo mana ia tele ta pu o te loto tele ra fa fo ngai mana o tati tala no ai I meo le peo le milita no mai papu e tano mai sunga i whawhenga inga I le ngata o le ono ia le ala usau nei ta umai ia au mai e sunga i whaiwhi au talo whai nei tangata rotu pope ia peo mera na ta uai le meo le education ia mo le uina I to tono le potua onga ia le na go through ai lau sunga ia peo le mea na o te tamu whai ia vane si vaenga sia mo le malama anga au whafonga anga I le mea kau academic. Io e langa I le mwhaia o no tātou whaitau atu lor tuspa ia. Ia mea langa pi e literal ai le whaitau isi taimi. Ia ma papa u le vaai. Ia ma whaingo fie ai. Ia le ia le mai o le lausunga fi o le ta pena I lau tusi whafo mai I vaenga lea. Ta tala le mea rena. Ia e a fo e feso soani ai I o tātou tangata whafonga mai. E le aso ulangona I le mele le upe utua ia mai tatu o le ngata o tangata rotu pope a le ala uwhapea mai le sunga le whawhenga inga e a fia umai mai tatu o tapua I la sa well ole to inga manatula na wa mela na wa ia moa uia I le Manuia a whaia wa langona le kalesia ma staltununga la tau le aso le sapati ia mantua e specific ia le mela le e part of the doctrine for your last fiku le whainga but now now you're going against all the faith traditions of Samoa that e whailato lotu le sa I think it's not a good start in the relationship or Lotu because it tele ainga isi ainga to tele ya las fiktu isi to tele la musa so I think we're overstep el fifi au lang boundary in le to inga langa el fifi au ai ya o ilo wa ia tantunu e te fese me fa file mu ise congregation mal Lotu e tele fese me ina ia vava ai mai tangata ma fai ni tala I le faith ato you represent the faith ia pela menenta total no ai ya e yellow academic experience ai au la unga mai ko ngule I tonu fasa e me o te le la unga mai ai au ai le au nga mo le fatu tu tangata ole aka e tele mel tu spa ia ya ana fofola mai uma ile nei ya ai longa ko e to Cristiano ni sio tato it's a test of faith when you look at the academic side e sel finka yo pe wa tala no le vaenga no mana tu ai le I popo fo o langa I le yo po savali tu ti savali de duas fulta usanga taloi o sia wola fai o fa fonga mai is very well educated person tua de leile se voa na saula ia matala no tu spaia matala no le tala ya no e fai mai tala o e te mai soli e te fia mala mai tala ya no o fatu io o le aso ta o fi pe o fet ni ya no o tala fatu o fet o wita lo la te mina mo wita esa
Yeah, all this time o ke fai tau ora tala. Ana o sauro o fa me te upo te na fai le li atam fai mai. Ia, vai. Na fata o to fa pena ia o mena o mo meo o potua onga. Io o me fa potua onga me ia. Io au o fa onga te le mo. O fa onga te le mo. There is the academic study of the Bible. Ai fo ile the faith perspective. Academic perspective, faith perspective. E sea filongia mea ia lua. Because there's a fine line that divide. E sa o ila ma le tala na we tala noa mai. Ile academic. Tangata ia su e ina le tusipa. Tala le whenga inga tuai o mo myth. Mo myth and legend. Le tato te masani mo myth. Tala tuu. Tala tuu. Le tato te masani i nei whafuni pe awa o whanau. I tala tuu o au e leni. E we tala tuu o sa moa ia la tau. So, o tele o le tala o le ile academic study o le narrative ma myth mea umana. Tui tā ua la e peila ua tala noa mai le sunga na whawhenga inga. I nei mea ia. Ia, se i tātou e pe mane, e tātou sa pese tā mai tā o sapati. Mane, ia, ok. Se ka ska pese, ia. Te vai atu nei isi fo ifsidi i lungo le ea, se i tā fo i mai. Ke fo i mai e o whaisito a telo la tō i e malo. Ia.
Ia, malo le whaafonga sa mo ni vai ngona fiafi. Whaiso telo tatu se yo uanga I mua tua whatalo whatu inisio la whaafonga ni tu la fiafi. Lavon, al momo se a fia loa, whaftai mafta mai, tapunu uanga vale, talofa, ia mo le soifua maria, whaftai tele, ia tapunu ula fei loi mai, tur sulusulu, mua au sua, mafta mai au se taria, ia olo alofa mai, I tangata uma o siona nu umane fio anga I sapali I misala valu ia ora fa pena on fai fa tele to susulu ia le felo mai fangadilo Samuel wal popo ia fa tailo sunga I le fai au ia le mafta mai fo I felo menei tu la le fiafi Albert White ia fa pena fo I o le sunga ia pioi vili e sa orisi vaenga lea e momori mai e fai fe au lea o titaritonu au se lotu se ingoa ai o le vaenga fo I lea e momori mai e moni ai le ai ma se mea e moni nga o ma o le mea moni nga manaia le ai miti Anne Rosita tuato whaftaitele mai o You Just Did It o le whaaleanga lotu Io e sa o ai le isi koe inga ta lofa e ka ingo ia malo tai tapunu tai va fiu le mafa tau elia io e o ese ma no fali I le I fa mole ia malo tala fia I loa lotu la mosa all the way ia ta sila dia paias le ia tok te pais Io e moa au tupufia wala au malo Reverend whaftai mo whasoa ia e whapere uso whasalau whamole lava pe iai se numera e wala au atuai mo le por kalame Manuia tele ia le whapeo le te mafuta mai Amerika ia wala au mai le 5 no lua wala au mai le 5 no lua 5 valu pe te sila e lungo le tato screen 5 no lua 5 valu iwa o valu 5 5 no lua 5 valu iwa o valu 5 562-588-9085 Io e wala au mai e pia whapeo lea e te whailo I mai Amerika a whapeo whafo atu ma Amerika I e taungatā le pili io e whaonga mai le messenger e te wala au mai ai le lei tatu whasoa io e pia whai atu e a toa le porkalame le si ufonga o taia fo ina ua mawhai ona e whasoa mai wa a fiu le mafa tau Elia o tau whanau Lucifelo tau io e tau whawhewhea le atunu ia malo whangalilo Samuelu al popo ia Christianity was after resurrection of Jesus Christ malo le saili io e tua sivi to le afuata timu ia malo pioi vili ona o le malama o tātou lea na tātou whiola mai ai o le tala le lei no o atu I Samoa ai ele io o le tātou suenga I tua atu o le tasi valu tolu o lea na whai mai sa wha pau Samoa o te lea tonu I nā tala o le tau mawhai na o le atunu Europa io e wha apipi I mai missionare ina ia wha mautu ai le lātou manao io e wha se uma ai ia wha maoni le lātou atua lea o Peru lea na o atu ma lātou ina ia lātou wha oa ai le pule ma whanua o le lalulangi ia a o Samoa ia ua lewa na iai le atua fua sili ese I Samoa ai ua malo le atua lea na o atu ma pālangi lea la ua amata na tau mana malama ia isi o le mafuanga lea o le whenga iai ia malo le ia e tere fu ise talanuanga I le nā vaenga pioi ia e malo le ele au ese le manatu le atua ia e fali ese vai tau ia o le vai tau fo o Samoa na mua ia tal tonu sa ia fo le atua ia ese ia le ngo you know o lo tu salo manatu ai fo sto ino pioi o pio ia misito ino ia tupu Thompson ia efi o le ele tatou whenga fo tuai e fo le tatou whenga fo I think o le tatou te ola le tatou whenga fo nei vai tau sa le ele manatu o pio ia
e pe ia o whenga inga e lua o tu spaia. O le whainga fo na ia Samoa. I taimi e li taunu ua tu le tala le lei. Ana ia le atua lea. O le atua o Israelu, o le atua fo na o Samoa. Awa tatou o tele itua il tatou Samoa na mua. Na ia i lava na i whaale tonu te le ana i whaale maanga nu esi o Samoa. Na whaale le ia tili tala le le ia Yesu. So we can't say e leanga uma the relationship le wa nei. It's purely Samoan Christianity. Me wa nei. Mua au tupufia vala au. E tatau ona mautinoa le leie sunga a wili papu. O le upua le atua e more la vea i o nganga. Ma ia le whanau se tasi e whatuatua i a teia. A e leo se upu e avatu ai se fe au o le whafe ese ai ia mawha linga o se taritonunga o se kāresia. A e ua avea ma awala e wha loa ai se poto ia po se atamai au mai ai ni ona langona mani mawhauwhaunga o ia lava whaftai. Ia toinga mera le ntatara no ele exegesis mana e au mai ele e mua au. Ia ono toinga langona whaftai. Au le rule number 1 e le whaifi au. You have to know your audience. Yes. Oi na te tala noa iai. Oi na ia le mea lo whaasa lau le atunu ato lo whafongfonga mai uma ia Lotu ia o isa Lotu la le tinga lo ia mo se ia na i tato uso mo tu va vine la pope Lotu pope ia e tinga Lotu i tu nga saunanga fa mau to vai se o tangata o manino tala le te no fie pe o te ia le o papa o ia na tatu farungo ia im tatu tali ia se te mi fa pe sunga fa au asori se pia o sasisi au amio avoid being hypocrites ia baila but start to practice good values that's a true church to me Lavon yes so true si TV vai ma lo fa tai ma mai mana tua foi Reverend awana ingalo ia papu o tato manatu e le o manatu ia o le atua ua tumu le lalolangi i le hypocrite. Ia malo, io e tatu o lalo lava e mawai malo, io e tatu o whafongfonga. Ameria te vanga, o lo lava manatu, e le ai se lotu sao, pe moni a e tasi le atua, so o lotu uma lava, e tasi ona e tasi le atua. Ai o le tangata lava ia, e a lai ona le moni lona lotu, io e pe le mama le loto o le tangata e sasi fo'i le tangata ia mamauai le mistake ua sasi fo'i ia siana whaife au ai tu pe ia i le atua na te whaasosoa mai mea uma mo se kāresia as long as you become Christian ia whaolaina because Jesus said I am the way to heaven that is all it matters malo tai media tai lava media ana ia tatu whaasoa sole se tō wata mamai whangadilo Samuel wa popo to avama te wheo. The book of Revelation is a revelation of Christ Jesus. Yeah, the late Whaftai. Whaftai Rev, P.K. Thompson, ia saunanga, ia male whautuanga. Ia ka lepo pupuali'i, wrong revelation was in the 64 AD. Ia, malo ka lepo, malo saili. Ia, Bible alone is a good estate. Yeah. Bible alone is as good as that. Ia, si whai mese saunuanga tau sunga. Ia le tau whai po atu le ia le manatu. Revelation was in 64 AD. Well, o lela wau tano atu sa o ile tu wha skola. Ile biblical studies. Le fa pe o le mele vatu ile il taufi it's a consensus a consensus around biblical scholarship ile dating o le tusilia o le revelation ile date nga le sauna mai ile sunga ya kalepo pupori o le 64 AD it's a very disputed date il termina e ini semanatu it's probably about at 100 100 something AD 100 mid 100s AD or CE
wa le 18 o le fa la kinga. So, but in the common era, it's probably written much later after Christ. Il tolu CE. But le winga lava i maintain le integrity o tusi. Awai ele fa pe ona silafiel totele. Ele na tusi na le tu fa tasiel tuspa ia sa ia ile ilo ilunga la le po tusi mai fa tas. There was excuse me, na easy revelations of John. Na easy revelations of Christ. E tu samale e tolu e afe ia easy tusi ia wa tia esele au tu fa tas tusi. Il taimina le canon o council o Nicene me va pena. So na decide lato, but it tau foi na fai tete ile fa how we use revelation. It's not a book em fai on tato fa apea. O to tela o isi o la tala no mai revelation email tupu nei. No. If we begin to look at the Bible like that, we have to deal with the Bible in its context. What is happening in Vaitauna o Ioane? Wala yon tusi fa pe yon. Pe ole winga na le manatu. Manuia manisi mea tautatu malama i me taule otha. Yes. O le tustala. O le ale va ai le tustala. Tasile na tatoe o ia i tua le si fa umatu nei tangata tu sivito le fotal timu o le alo fa pe mai a Polonia toloa o le tusi pa ia e nga e oa i fa tonu fa pu ioe Manuia i o tauloto ana tatu o mai tatu lalo ioe le me tatu tatu to ina fa tele a Polonia tua sivi tole a fotal timu. Jeremia e lusu martolu fai upu e lusu maneiva. E le pei o le afi ea la upu o lo feta laima iai le lii. E le pei o le sa mala foi e tu i momomo ai le papa. Tai tua sivi. Tai lava. Tai le. So ni mai. Whangarilo, o le tali sa o a lea o le fesili. Ma lo Reverend Thompson, it's right for me in worship for me. Yoi. Manuia, aftai. Fale yo lama. Manuia le fasoa. Awa o lea e tupu ma o lo tupu pea. Ai loa e nisi au ona wa faina i manatu e faali. Ona tau mawhai le au mai le atua e pupuni ai ni mea whare tonu. Ai manino le lei. Whai mai le awhionga le atua faali le mea moni. Ioe, avea le faali o mea moni, ma lai ino si ai, ma lo Reverend, le fasoa. Alo. Alo, tai fale, tai le. O le lotu sa o lo loto, ia mama, ma ia maulalo, i luma o le atua, e fia fio ai le atua. O le an meta o le loto tua sivi. Ioe, a fefo i tu wani na mea loto, ia malo fatai le. Ioe, mo au, oe lava o le kālesia mo. Your body is a temple of God. Ia, e te lifu i lea mea pia. Ia, ngā wā, whaisinga, kukua le loko le mka upo loko sao. Ia. Malo. O le sifo ina prokalame sisi aso. The body. Ioe. Berenice, taito le sunga whawhengainga, whatalo whātu lo sunga i le nea fiafi. Fia lava o va ai mwhaalongo atu i le tātou mta upu i le nea fiafi. Manuia por kalame, whawtaitele Berenice, se tatala mai le au afa, io e le nai lau sunga i whawhengainga, so swani mai. Punu ua so sola isi lotu whai mai, ua kele mea whai kue. Ia, malo. Malo to sivi, io e lo tangata e fia fio ai o lo tangata e fia fio ai le atua ai le o se lotu po se kālesia moni le lei whaftai. Francis Jose, sorry Reverend, but the true church is Jesus' churches, just the gathering of all believers. Yeah? Yeah, that's an opinion. Why? Yeah, e tatou te vaaini.
e pe na vatusalangona le vai asolente. Christianity is very young. It's a young religion. A whatusa isi taltonunga ia Buddhism, Confucianism, lotu ia oi Asia. Isi dia tu male lua afe tausanga e matua ia taltonunga ese ia. So, ia e peila o tātou, I mean, ese ngangana i tangata ia e whaali, i lo lātou whaaftai i le tua, i le mystery. Because e o fo i a tātou ke wisiano. E limite le tātou ngangana. E le mawhai le tātou ngangana o na whaamatala le tua. A whai le mawhai le tātou ngangana o na whaamatala le tua. Lan mea na tātou whai e sele ngangana o le stangata. E sele ngangana o au Asia, e sele ngangana o isi i taltonunga. Pawal mea pe ona watu sa ua ia le muna. E ese tātou ngangana. O le mea fo ina tātou te loa, ele sili ese o le tua. Ele o se tua e tua se ngane tas. Aro na winga o le bottom line na neimea. O le mea ua e tali tonua e whaatua tua iai. Tu atua iai. Ai aua le whaitawina fua tali tonua o le stangata. Ia, mea fo ina e vese langi nei vai tau. Awai le sao. E sili Yesu ya Muhammad. E sili Muhammad ya Pura. E me ua feoti ai mamali liu el to tele o hafe maafe miliona o tangata. Ia tatu vavai, ia o se fina ngano nao le atua. You really always have to think le will of God. Le will of God mo tatu. Ia mo au ia. O le will of God ia whalo funny. Ma appreciate le isi le ese o tatununga o lesi. A le tamu whai. E whai le to inga manatula le e sili atu lau. Ia lau vaai. I leisi taltonunga pe la le mela le wa tupu nei wa afua nta total no il tu o leisi taltonunga Christian i leisi pa wa le mea it's different le worship e ana no tu le ia le vaenga le la sunga le fa fenga langa I ton wala e come in ai le meo academic yes e le o le tuinga langa e wa over tangata whaitau tu spaia. O le popo lengana, o le interpretation. O le ai mane whaitau, o le tangata whaitau tu spaia. Ia mawhaapea ino, I la le tupoto inga langona le, o I sao ale me le sao na, le tapo inga le tinga. Ona o le papau, ia, whamatala mea le nei, foi upu e tasi pe lua le mata upu ato. E whawhena tupu ia mea. O le ia. Yo, e tāua ia le manatu le ne o maia. Le mela le whaitau tu spaia. Mena tāua ia o le faith perspective ma le academic. Ina ia manino. E tasi se foi upo le tu spaia. The next one. Foi upo e so oi. Le whapela whataita inga. Na e loa tātou i le kenese. E lua creation stories na sau le kenese. Mua malelua. Mua malelua. One, na fo le tua from the dust. From the ele. Ya akamu eva. O leisi, o le ivio, o akamu fo mai. E le consensus ai o le au su. E te le ya o tausanga e va ai ia toinga creation stories ia o manatu ia. Ai for the consensus o stories ia na tu sia le vai tau sa tia ia isala elu I Papelonia o ina nana mata ila was taulanga o na tu sia umatala so o le winga na manatu you will never know that le autostala unless e te alu tu le academic side e te su e mele tau ele history ele maua I tu spaia ele maua because o isi to telea o tala nai tonu le tuspa ia e repetitive e fa lua fa tolu e fa longa tala tas but e se pick up tato ia ese e fia ni la unga o mose nai saule e soto mal te nome ia me umana e fa le leia pe fa liman la unga mose o la unga tas yo le si le me marino sunga fenga o le tala le recreation pe tasi le me o le fi na wai le fe mai o mai le sono e so fitu malolo le tu
Ia pe la le tatou tau pule ia fiafi ile mamalu le sa wa o le Christian tradition ia na alu le mafufunga le ile fitu ai mantu el mele le fai el vai tau le o Yesu even the 7 days le Sabbath na alu le Sabbath fa e pe ia pe uma le sapati e pe la sfalile la fiafi e fai la ko fasting ma me va pena o menen tupu mai vai tai mi Constantine le ngalo mai fo ia pap na tupu mai le centurion on fa ata o centurion on fa le tolu se lau anga ilunga ile tolu i vai il vai tau le o le CE po le AD so ata total nola ile mele o le kalenga uma le fu ai ka ko o kalenga la e lengi it's all under the Greek e fu ai ka ko ia vai yaso o le vai yaso so le mena le o tato o ia il fitu aso la Kirkolio Gregory Gregory ia mena ne o tato o ia ile Sabbath le what the seventh day or the rest yeah because that vai fo ile tuspa ia na sol tu la fono fo Yesu le sapati na sol tu la fono fo Yesu le sapati but it wasn't Sunday o le sapati le talano mai le fainga fo I think it's o le alua ile il fa e peru le Friday Sabbath le amata ile yen lato sapati e pe o sapati ala ia e tala fea ngai mo e peru mana tanta i tapo e das fitu o le kirtiano ai Christianity is a totally different tradition le mai la o kirtiano si tu o le fa pe mai ala fu ferretti sa o le leila o sunga o le la mosana si ka fa magnifi mai le pai sa ka ko ala fua pe o le mati tam fai ya e se le na o le fa au tanga tam fa pe mai sa o na lotu te fa magnifi mai si mena ta to yo au le faia mata u fua le pope le fua ia no si on mato ainga sa pope le wala ke ngela musa ia u se on faia le pope fa mo ia ano o le la musa katoliko ma le metotisi na au maia le lot ia se la fua ia le on fa mo na tatu por kala mi le file mu ia tatu tapu nga vale walk the talk amen Reverend fast type tune fui fatu maybe that's the problem but doesn't God want the pastors to preach the truth so you are preaching based on what people want to hear but not what God wants and needs for you to share I'm not perfect but I'd rather have someone preach to me the truth so I can work myself towards. Ma nai au te le fatau le academic ma le faith perspective le toinga manatu le. Let me say this. No one wants to hear that truth. The reality of it is people must live for 6 days. The job of the pastor, yes, is to give you the truth. But the job of the pastor is also to make sure that you deal with life as it is. Reality of the world. E ela nga me tau academic. Ia pe o le nei vai tau o te alu e finau to tonu o potua onga ma conference ma me fa pena. I le su e nga o le tuspaia. A walo no tonu le fansa. O le fale a fio i le nganga o le atua. Ele o se fale fa nga ya o fa ali e so poto ele o se fa ali o te sau ai ma fa lau to lau ma ia ni kikeli ma ngi fai longa ele tala lo tama te le tangata ele lo e fo ma ia se to ina mai ta la me te le ta ma ele fo ma li to ina mai se lo ale tupu ia nga fa tupu e lo al fo mai nga fa fo mai mena na e fai mena ne o le winga na o lo manatu it's not that I'm holding the academic truth back from the people e taimi e to tonu la ma to potu a onga e o te fa so ai
a ula unga mai. Le e whai a umafonga le ku, e whai ma mea whainga luenga. Manuia. Paftai taro. Ia, ave sa o le upu a le atua, ai au le whai a fuaisi a le sia, na o le atua na te whaamasino ina mea uma, ia, paftai taro, ia, tatu uma lava, ia, pi o languna lava na, ia, ai tatu whaamangalo le au auna, tatu whaamangalo le au auna, ia, se upu a sito ina si o matu usavoi, ia, se whai maari, kau ke kau whai sasi uma lava, ia, ta vita tau anu, o aso uma, o aso o le li. Ai me taulia o lo Lotu. Alo. Ia e whape e isa songa whai e sisi. Ma no tawita, tai le whero e mai. Ia, Francis Jose, ia, le nā o lo o mafta mai, tu sibito le foa, ia o le vau wha mole mole aua le ta ua fua e kāre sia, e o le vau. O le vau. Ia, a whape o mata ua ni i kāre sia i rinei a fiafi, ia pe o lea mati tala noa i mo meo whata i tainga. O le meo le tau whetu sunga whawhianga inga maso vai. Tau whai e alo sā tātou ma le meo tātou whape i fo, o le mea moni ni nei tātou te iai. Ia mato te leo tātou tion fui whatu. Yeah, I believe Pastor Papu's message was clouded by whatever agenda he might be included into his message. If he wanted to preach about true Sabbath day, he could have, but read more into the topic that he won't have to put the SDA out there in the world, because it looks like he was preaching on his own pit. It's le whape represent le tautonunga atoa i le manatu le sunga ia pap. Malo, paftai. Ia, se lau manawa, ta alo whalawa i lua sa se lua, lau sunga i malo, whaalolungia. Ia, e maise, lau whionga i whatun whatai tele, to le afoa, malo, whatai le whilo i mai. Lance, Freddie, ia, God bless, uso, malo, whasoa, ia, malo, whatai. Whangarilo, moral theology, missiology, pastoral theology, sorry, sem kwa kelengi ma theology so lea, Christian education, counseling, o le vaenga ethics, pe o vaenga la e fa o le interpretation o le tuspa very inspiring subjects maro lava. Alo, whaftai le. Faso mai matau au mai upu whaingo fie lau sunga le to sivito le foa o le tua mai le amatanga si le leit whaftai to le foa lau tala tukuma ma nei por kalame o le whaalinga o tusi whaatusa i taimi o puapua ngā o le au soo ai ua whaau popo tele tangata ua whaaleanga ai fua isi e kāre sia ai ro whātu i le lua vase lua ma le por kaname matango fia whaatai tele lau tala moni le lei whaftai lose mona te kau e wala whaitau o le upu moni po le lotu sao o le tapo inga muli i mea lai whai mai ai le tuspaia o le tuspaia foi ele whaia i aini la ngona wha filosofia e le ai Lucas fuluono whai upos fulman lima o le mea sili ona le lei le tangata a ino sia i le atua ele mawhai ona to ese pe wha apopo i ai se isi mea ele o i tutonu al tuspaia ele mawhai ona tātou tau mawhai e toso mai le atua e wha amalia ai o tātou manatu le ai o le atua na te toso ina tātou le mea lai fina ngalo iai malo le whaasoa ia sa malo ioi malo le whaasoa lose le tele isi mea ie mei tangata e le tisi te mi tam tatu tarano iai tele aftai tiun fui fatu replying to tiun fui fatu Francis Jose, I think another problem is Samoans are somewhat stubborn to hear the Bible truth. Majority is so used to the religion belief they grew up in that they won't accept others from sharing the gospel to them in much deeper level. I know because I have been trying to share with my brothers this topic of the Sabbath day.
and what the Bible says about it. But it just won't accept it and doesn't want to listen about it. Yeah. Taka no mea lau sunga ni whaseng, io e. O le mele o le, e sa o ele manatu tūn, o le sila whengta lo ia tātou. E ala manatu le tangata, i lana whaitau na ola mai ai le tuspa ia, wa lava matoi, wa uma, wa poto atoa tōna tangata le tuspa ia, ia e ngata ina. So se taimi lava po, pe whai whi au, pe whai a onga, e taimu whai e watu iai seisi wa inga, e ese mai le whaitau māsani. Ia, e whatu ese le tangata, e stapper na le loto le tangata, awa le mea na ola mai ia. But we have to see le paipo ai. O le change, o le perspective, ma le manatu. It's part of le tala o tuspa ia. So, e le mawhailana tatou whaape wa atotoa. We have to be open to reading le tusilia from very different perspectives. Sa o ele tali atun. Manuia, ma lo le whaasoa mai o e le malu o le tātou atunu o le tātou mta upu o le fesili o whea le lotu sao. Ia, le atu te whaafonga mai. Ia, pio le mati tau mwhai ai alo ese matu inga mawhauwhaunga na. O le mawhauwhaunga e mawhai o na fusia whaatase i tātou ia tasi se mea tātou te yo anga ia e tasi peifo o tasi le atua ia te oe mama ua. Tua sivi tole a fōtara timu. Peteru mua Peteru e lua, lona taupu e lua, lona foi poe fitu. Ai peita i mātou te tautala atu i le poto o le atua. Ua lilo ma ua nā tia, na tō fia e le atua na mua ana mua lava, ina ia tātou manuia ai. Ia, malo. Malo lava. Loi aina mata mawhala, ia, le ngā olo o mafuta mai fia. Sister Dallas, tole foa, e ese alo fia e asiasi iso se kāresia o te wha tā waina launga, a so se whai launga, e launga ina re upu o le tuspa ia, e mānaia lava lata wha alongo i le whai launga, a e se loa ma le upu o le tuspa ia o inala, wa le mānaia, e pei o la utaritonunga, o e kāresia uma, no mera po ai ngoa o e kāresia, ese, e tasi lava le aunga, o le folaina, o le upu o le tuspa ia, ai o lo manatu, e le aise lotu sao, o le lotu sao, o le tangata ua tātu taritonu, ma wha maoni i le atua. Ara, e rani mea ringa ko le lotu tole a fōa? Kau keo ala mana mau ki ngoi le saunge me kau keo. E tau ana tātou tū i se, tū firm mai se position. Yes. E peo na watu se langona se taimi usora. Ia ae lotu ai le lupope, o lau loku sao ana. Te peila le mea lea, au o ni mea waso sao tina, ma sao tama. Masani ata tātou e tua e tata e mai o lo tina, le tina pito au le leio le lalo laki. Eisa, leanga o na langona e alofa i nai lon tina. Tei papi i tau whapea ni mea. Tau whapea na, Ia, malo, e se tatanga loa. Ia, Shirley. Yeah, I'm not a Catholic, but I married my husband. He's a Catholic. I don't go to the church to be Catholic. I just go to worship my Lord. E tasi le taiala mo le tangata lotu o lo walofa atu i le atua, malo loto atoa, malo malosi, malo mafau atoa, o wala e lea o utou wala o lona winga. Ia tātou whaia mea tonu uma i ala o le atua e le o le upu ma le ngutu so lawa mio i atua toa ona le lei. Ia. O le silea vai le lope nate so tu la fono li eseta. O le lotu pope e e se mo le stricto le lotu i ona e vai ngai e ona ai le a whaia watalia le kalesia na te lotu i ai. Na ona na soso atu lava i le tūlanga le. Because a rituals ma traditional e kālesia. What makes you part of the community of faith?
o le winga o le manatu e te agree I mea uma I le doctrine o le church I whainga o latou liturgy le tāua o latou o le afoi o sakramita ese o le lotu mea na wa e agree ai so o lau e advice il to tele o tangata ai te le I alu se lotu ia e malama lama atua I le lotu wana I o tātou o pongsa matal tonu I se mea el tele I always tell people you must research your faith you might not be in the place te whai mai ia o lotu saole ana te leo malama lama lotu so ele leo na malama lama atoa ia ona mawhai ona e whaapea o le lotu sao lava lea moa ele angala le tala I mai o tangata lotu sao ai leo malama lama atoa o le mea siri nan whaingua ta ua tonu ale point le la sua whengai e o fo ia tātou tu ainga sao le ia e tele na pongi sata e le malama lama fo I tātou whatu tua ia le mea lana whengo whina na ulu atua I le Bible study e le silo sao le tonu ala le fio Yesu ai le o mea o le vana na iai le silo ia ta ua tele lau sunga whawhenga si vaenga sia e le lei o no tātou manino no matter where ia manino I doctrines ngā fo I karesia Carolina Vicesio ia o le whai mei tōru manuiti tatu o whatasia I le lokpope Manuia e le se mele ngai ia e te taua o na manino marama lama fo I maua ia o I vaenga fo I le nā karesia whaftai tele Manuia por karame o si o manatu ua tofu tangata io e malona whaitalia tātou te saili a wā ele ai se isi uo o I le langi ai o le mea ua e taritonu I ai tu uro loto maloa nganga atua manuia por kalame whaftai tele Carolina ia manatua whai Carolina e mawhai o no tātou taritonu I le mese se mawhai e le mese se ma mea sao malo whaftai le ia Manville it's funny start from Babylon all languages and now people are fighting over God. Yeah, see. Hello. So they faisito tele tatu. Ia malo lavon ia se familia tu no tatu temi ni te ua ma temi to lau. Let's James. I was raised in a LMS church, but at this time lavon ke tuai. But at this time, my husband attends a Samoan LMS church and my children, and I attend a Samoan AOG church. So they, sao siya kami ang ukoi pio. Ngay Manuia. Ravan, vai lau fa vai. Ale mea loko el kamau ainga mea loko ubo ko. Le ai pule ainga la ko. If it works for you, yeah. That's fine. Let's James, the book of Revelation is all about Jesus alone. And Jesus is the answer of everything in the world. Lack of knowledge and lack of understanding. Please read the Bible clearly. Jesus is the only truth. Yeah, le rapi tau fatonu mai tatu. Yeah, le ai. Let me say this. Yeah. The book of Revelation is a very complicated book. Yes. It is a very, very complicated book. And it is pieced together with different teachings, with different visions, apocalyptic visions. Ina ia malamalama. None of this belongs to Jesus. None of the book of Revelation belongs to Jesus. Ele o sa wani sa nuanga o Yesu. Ele o iai fo I se sa. So ele mawhai ona prescribe or ascribe tatou le revelations ya Yesu. Ngata mai ya Yesu ya Ioane. Le mai e nai sa nuanga o Yesu. So o le consensus now tatou, everything is about Jesus. But when you get deeper into the language o le tusi lea, o le language o tusi o le tu fa e leni o tusi o le ngana le e tusi mai e tusi ma le context I mea lo tu tupu fo I le vai tau sa tusi le o le fa linga. You will understand that
yes, you will find some mention or some material e whaatau ia Yesu, but you will find more of the persecution or the church that is happening in the Revelation. Po whaalinga. Mantua tātou, everything after Jesus. O le vai taule in between now, after Jesus, and in between le taiminia na au maia ia Constantine, le lotu i to tonu o le malo o lomo, e whaima lotu o le malo. Persecute le au kevisiano. A e malamalama le persecution le au kevisiano, e te malamalama la i le tusile o le whalinga, o le Revelation. Nanei, whaftai, yo e le lei asi o tātou manino. Yo e pia, ele se mele ngai le whaitau o tusipa ia. Yo e whaitau whaatasi ma history. Yes. Yo tusio, yo e te recommending ai au kamare o Josephus. Fia tele o le sile tangata o le na tusi whaatasi le vaitau le na tu whaatasi. Yeah, well, let me say this. What is the first book written? What is the first New Testament? It's Paul. E tō tele tangata, e mua Paulo. Le tusia Paulo le au Cornito. I lo le au whai evangelia. Paul beats them by at least 5 or 6 years. Na mua tusia ia Paulo ia lan tusinga lea. So, na soela ia Mareko. O Mataio, Luka, Ioane. Pe yo ina le telefoni finang, a whaila na mua tusi Mareko, a ran men wha mua i Mataio, i wha solongo tusi o whengenga. Ia mantua o tusi ia na salalau solo. It wasn't put together. Kua tu whaatasi ai le later on i le canonization. Matalo na whai asu enga o le tamalo le Constantine. Na matala ia na tu whaatasi le tamalo, ma le au vanga ia sa taita ia le lotu tautonunga nā vai tau. Mo council. Council SS. E ilo ai po a tusi ia o mai whaata. So o ina na mata na foa mai le tuspa ia ia lato. A le mata yo na mua langa e tele le sota inga o le. Lea ma le au perfecta. E tele sota inga i le tu wha le utai wha e Peru. Ma le Old Testament. E flow le transition. Mai le whenga tuai. I le whenga inga fau. Wala ina wha pena. Awa e mata fo i le mata yo. I le ngafa o Yesu. That's why it's important. Tu so le waru sa o ia e Peru. Ta ua ngafa. Malo, whaftai mua au tupu fia. Wal au se wha more Reverend. Wha pe fertu la fono se fulu. O lo whata wai pere sa pati mai le amatanga. So le se fulu sia kakome. Remember the Sabbath and keep it holy. Yeah, manatua sa pati. Yeah, na sa well 10 commandment. Yeah, le ole pea ona ole nganu wale ole au e Peru. Ole sa pati. So patole mele e tatotal no ai po a ya sol sa pati. E tal no mai las fitu ia e la tota tu o feta tiel sa pati. E se foi tatou manatu. E se foi manatu la e Peru. Ta sile meta o ia la o le pe tu ia la e to telo tangata. Ya me se la foi si foi ba. Pe o tu ia ile ka sia katoliko. Yo a me se atma le o Constantine. O le tu ia fa pe o ia suia le. Ale ai manino. Ele suia se si le sapat na suia Yesu. Na suia Yesu. Na tu mai la so. Sa le. Mana ia fatai o lona winga ua tanga le mulilua aua o lo iai fo I lea tu la fono I le tu spaia. Ja, se vai. Ole me o le sile ai se Jesus le o sau I. Se le ia lo tu fa manino o pue lua. Ia ia si efto atu tau mai. O le exegesis mane. Ia lua I to inga suenga. Su e ma faita o el tangata su el tu spaia. E ia le mele ta o le exegesis. Exegesis e tau mai le upu e ele whaala kinga e po le wha e lingi o le to bring out exegete o le wingala le exegesis a e whai tau le tuspa ia
E te tau mawhai e malama i tusi, i le tusi pa ia la tu, i le vai tau na tusi ai, i le history, le mata upsi sili, le ngangana, ai mai se le ngangana o tusi pa ia, na tusi ai. Awale ingirisi e leo se ngangana o tusi pa ia. E tonu a ngangana o le tusi pa ia, o le fa e Peru, o le Aramea, ia ma le fa e lingi, o tusi ai o Palestina, Greek, Aramaic, and ancient Hebrew. Ale ancient Hebrew foi, wale toi whaonga ne o naso. Wale ngale koe whaonga, it's considered pe o la kinga, o le dead language. Ia lela ia Malaysia upu leo le Aisa Jesus. Aisa, Aisa jit to insert. Lela e whaitau tangata tuspa ia. Ia o na momongo aku ila ia mamafau whaunga kangaka lawa ia. Mela na e tau aisi sa ilinga ia a whaitau tangata tuspa ia. E sa moe ioe. Pe to tela tatou tangata whaitau fie e pe o mea na ia tatu whaitau tu spaia ele maua na o whaitau si vanga na ua alu tono le potu a onga le whanea onga ai le mwhai fo ilan whawheteina tatou o tu whanea onga o na whawaiwai ai leo le tatou whatuatua e fua mea uma i le soi fua whatuatua e wa ilo sunga le pe sa ora utana e mwhai fo ina maua le fo mai o le tangata ia na whaalango le ilona ia piu o le eise whaatuatua this is very important. E wa uia e whaiam whaatusa au ia e whaonga au Paulo. O le tangata matua ata mai. A o leo langa atu o Paulo na a onga i le a onga whaafausaio. O isao. E le whaia onga tautaua le a onga whaafausaio le e a fo ina na onga i Paulo. O le tangata sa telenga ngana sa ngana ai. O le vai tau ele isaula i le tatonunga whaakeusiano. Ele i liuina i lungo Thompson ia Paulo. Na saua Paulo ngā luengo lai ata mai. A o le whaafitau. Whao ngā se Paulo lana ata mai. Malauna malos. Ina ia se tia ai ma whaasaua aina ia tangata keusiano. Ona wali liu Paulo. Ia ke visu mo muta ia Yesu a mato na whaonga e Paulo no na ata mai na sawa mai a o le whautauta Paulo le tana le ia Yesu wa mato na whaonga le atua le ata mai o le tamaloa ina ia tala ia le tala ia Yesu ke iu talia i le talilia ia moa au tupufia o lona winga ua tanga le morilua awa o lo iai fo i tu la fono i tu spaia ia fa manino atile la sunga le fengai ai mo ula ia mo au la tonu ale o le sau Yesu manino le Yesu na saula Yesu to e fa atu tu la fono le fai mai mose io ale o te fai atu io o rova ai de fini io vai la mena o si Yesu le me le se tatu sau me le mena io a fai sau e tangata le mena na ta o le fia fa miotonu a le winga lana o le atua liutino tangata ai sea ina ia mafai e tatu ona un tatu roa le winga o le mele tu la fono le le fa no tine meno sunga ile ele ese semana tu la na maua mai la sunga la o ia il mele ai etelea we have to realize ele me fai un tato o il tu spaia i me umana fa me tu spaia sa o tu manga fa ala e peru fa tu spaia lim fai un tato to yola i to inga men pela to tele to lua o tangata ma ia mal mela le ia to ilo ia e ta fi ss a pepelo ia on tipila ia lo faiva a fai ta fai wa tatu fai tatu wo tu spaia me uma ia awala ne tatu afa tatu atoto a engoi na tipila yo lima tangata ia petau ai oi ma pe ne fai mai ati man laun sa mo ele tau tatu to fo iname ta wo yo ni me tatu tala no ai langa yo
Na tau mai foi tau. Keina tua tasi. Ia se lau tu I maunga. Ma na ia por kalame Reverend. Ma futa tu Sydney, Australia. Alo, lava. Te tele se lau. Te tele ia whangaina tatu por kalame. Keina tua tasi. Taro whalau sunga I whawhengainga. Le ngata fu lau sunga le awao. O so'u languna, o le so'u le upu, keine le o le sa'u, ia malo. So'u languna e moni uma I kālesia o lo awai ai le tangata lava ia. Aua tātou te tāpua I aua tātou te tāpua I uma I le atua. E le whapea tāpua isi a kālesia I le atua. Ai o isi a kālesia tāpua I le povi, se tulou. Ai whamore mole. Po le are numera e kolo aku ai e whaasao atiri ai se manatu. Ia kei, o le tato numera 512 iwa o valu 5. Alo. 512 iwa o valu 5 pea o e whaafonfo mai pea kei a whapeo Amerika wala au mara tato numera na a whapeo whafo atu Amerika ia ele leilo wala au mara tato messenger e whaasao inai lau se eleni. Ia whangalilo I lausunga papu a vele nei tu lai whamangano tua I le anga o matawheo o na o le neim ta upu ia manuia ro wala awina e tusa ma le ngā ruenga e fefe fo I le nganga o na o lausunga I le au auna whau o le tua o le matau lea I le nei tu o le tātou wā ua mangalo e iai fo I le whaitio mai o le toa tele o le TV tasi ua le ngata ia te ia TV tasi ia a o ainga o lo ngā lue manuia o e papu. E pe al mea le te leta no e mai ia whangarilo. Ua tinga loto ai le atunu ua ato mai kālesi o le vā. O le vā. Ia tātou asa mo le vā. O le li o whangarilo o lona siona sister-in-law lea na tele i tala le pāle mia. O ia na va ia TV1. Okay. I lena failanga na fa launga. O longa sister-in-law la. E o lea ai langa fa fe au esele sa o le wa me lana loto fa manga lo fa no ia pap. Ma lo fa tai lo sunga. Ia fa fa kai kai ngalei. Alo aftai. Aftai ia princess falenga e ke fa maruru atu lava o o tele tatu ia ni tam fa ia fa saur tatu temi fa monomole fa aftai princess fa lenga tu le pa aftai sis le filo mai ia ia manuia o tele ia fa aftai villa au va e le ai ma se lotu sao I le lalolangi o lotu uma lava e le ai ma se lotu manatu ngoa o maua I tutonu o le tusipa ia tasia me fingata na fa mata ia e pena fa tu lo sunga a faina le selo tu sao ara me ko ke inga well ele olon fantale ele tauna fa peva tato we have to find where is a right home. Yes. O feme o le lotu o le home. O le kālesia o le lotu o le talitonunga o le mea e whawhai lele ai e le tangata o na ola whaaleanganga soifua a maise o le whanau o tamaiti. So you have to believe that there is something right about this. It's a home away from home. So o le mea lale e ele o manatu. E langona le tangata ia pe sao. Alu tangata le pope e fia faile la fo le confisio ma le losalio la se uma to se vai le anga o le ato lu ele loa ya me fai tono lo pope ma but they know they feel good about it walu la mosa o te fia la mosa onole e tele a me patole tatalo la mosa I lona whaawasenga ina o manatu o le tangata. Le sile me e se tātou maisi. Whapena le full gospel. Full gospel. E se fo ile a tātou o fo ile pela le full gospel. The sound of music is used in a way enhance the spirituality. That's good for them. Yes. That's good for me, le lamosa. That's good for le isi tangata lotu pope. Ai kau ke le whamasinoina. Le whamasinoina tātou. But you have to come to a place, e whaelo le tua,
o te taltonu o le mea le o iwa ia mai o ia o malau ainga. Yeah, this is my home. Ele moawe o te malama ele manatu lea. But I think we have to have some sense of if a meta to o le lotu sa o le mo malau ainga. O le mela le tau mwhaita to e tau tuma mao mai. O le tantununga e sa o lotu i lo lotu. E se lo lotu, a sa o lotu. Mela ia tau le ufa manino tu le sunga au ona. Yo e tatu te whae tete iai. Yo e langa tatu tusi le lima ilesi e tasi aru o ai whana toi fo i mai. Wha malo pue mai. Yo e manatua Reverend ma le lua por kalame. I lo ulanguna pe tau tala whea ngai lava le lato manatua foi. Na le iloa le isi aso. Na le iloa isi aso i le taimi na whasatau roa Iesu. Ma le isi mea foi mai Iesu. O lo iai ana maa moe la e whaisi te le mea whamatalai mea ia. Yo isi lo toa. E iai le aso e whaalongo ai i lona leo ma muri mai lea ia teo. Lona winga. Io e whaafafonga lava lea tua ia na maa moe o loo iai tutonu o e kālesia umalava. Ai to a tele lava maa moe e ili la mo sa whaia toisani. Kala ina po le ale skala o le walu al país le no vai tau vai atu ele amtanga ya na ya pela mera loto nu o tangata ya e foi le lona ya foi ona fa tau fo ile tu fa le ngang ile loto o tangata I don't think o se meleanga I think o se me le lei ina ia tau ina proud tangata lona lotu but the mele tamu foi atuai you don't have to say you're better to be than proud the other one. Than the other one le fa pe eva mai le le atu lotu le si lotu no e te tonu Reverend e le tapu langa e te taun tatu wo i le fale o leli e taun tatu wo tatu te tapu ai a faila tala le selo tu sa la lane ia onu tatu le faisi vai ai alan tatu wo tatu wo ma tonu manino io e sa o le mele e te anga iai pe te anga i le mamona pe te anga i le asofitu pe te anga i le full gospel pe te anga i le metutisi ia alu manino ua malama atu atua i le moni lava i faititia i le mele sa moa o le nofo oe io e mafa sa o le mea na tearu iai ai se le mele o tearu iai io e alo tapunu anga vale ia tamauli e moni umalotu fa to asese lava pe asese le atu e tapua iai tutusa uma e kānesia awa o le atua o lo tapua iai i o lae fo i tapua iai i le lai tu o lae feta lai mai Iesu o le tapua i man maoni o lae sa ili mai ai le whaftai mon whaasoa ta fi o lae ta mauli ma lo whaftai manu to ai loa te o tele tangata ta mamai i le upu a le atua ai le o sa mani ai e tu sa malona fina ngalo e le ai fo i se winga e so ona sa ili ai ai le usisita ai e tu sa ia mani fina ngalo o le atua malo manu ia o le fautauta lava o le fautauta o le o le tangata e poto le tuspa ia e fautauta i le atua e peia o le manatuna na e le anga le mele le poto le tuspa ia it's good o le mele lei e malama awa e le nofo mai le tu le fai ai o le tangata you have to use it man tua tatou sinta mai pasene lava le o le fai ai o le tangata le faunga a tatou vavai le tu fa asai ngis ma le biology you're only using a fraction of what you should be using 1/8 sina tamai me ia lona wing e telele you know there's lots of room e mafai e ona sa il in masu e atili tangata
Malo, whaftai te mauli, malo whaftai so, ia, le whiri mele te le whiwhi atu, so, ile ngata o mea whale lanu langi, ia te whia te le mea whale, ka io e mea nganga, ia whaftai le whelo, mai, ia mea lofa ta voi salemo, yes, na sui e Yesu sapati, ia, lena, io e, e sile mana, ia pea tatu manino, ia e so, ia tatu te o, matusi le lima, io isi kalesia lo tu pope o lato na suia ia tatu sapat manino le le tu spa ia fa matala tu spa ia tu spa ia fa ftai fangadilo samuelu io e o paulo le tusi po epistles i le vai tau lima se fulu le ono sumelua io e i tau sanga a muli o fa sa mo na o le 18 lo sunga fa fengai io e o na so o mai ai le ia o chronological sequences. So le, pangalilo. Tau fa ma so le mo ke pata tu so le na tau ma pevo lo fa matala upu. Ya malo Kamalio la sa wa ina kamalio na sa wa e fangalilo nga ka fika ga u kamalio. Ya malo yo e va via ku ko le faingo fie ya le. Let's le fa pe machu mo fa fenga per ni se taito. Whaftai atu mona mta upu, whaafai ngata o na tatala atu se langona. O na e leo se mta upu whaingo fie a wa sa mo o le ainga tasi. O lo ainga e to atele e lotu katoliko. O isi e lotu mamona, to atele lotu asofitu. A manua le loto o lo uso lotu asofitu, ma lo tu afafine lotu katoliko. O lona winga. O te fiu e toi tau atu i ai sao ngā tupe rawe. O le a inga ele toi o mai, moni le lei. O na whapea lea, o le tatu whaatua tuanga, whakerusiano, ua leipo le religion ese, ma e tofu le religion ma ana o onga po o doctrines e whaavai ai. O le mafuanga le na o le ese o taritonunga ia malangona o tangata i tāpua inga. Ai o le upumoni, e le ia fio mai Yesu e au mai se tapu inga religion o le religion o le creation a le tangata pe ona tātou wa aia i nei ona po le tele o kālesia ese e le whaolaina se isi i se tapu inga e ola tangata uma i a Yesu po le alawa le kālesia e lotu ai o le mea upito sili ona tā ua i a tia i loa whaafaifi au ia whaamaoni i lua vā maleri. Ia whaamaoni ma moni le lofa i le atua ma lo uso a tangata whaaftai. Ia whaaftai lau sunga i le whengainga. Ia e sa o le leile ia le whautuanga fwoi ba mai fwoi o le sunga le whengainga. Jesus was a figure of love. E le ai ma se religion represent e Yesu i le taimi sa ola ai i lona ngalwe ngata ala i fo mea na whai tangata au leia malo whaftai pernise ia matatou umalawa e oe pia na whai atu sunga whawhenga a matanga o ma porkalame nesi atua o ia maua a o Lotu whasoa mai i oe e mwhai ai o no tatou o ma se mea se tasi tatou te o ma tatou le ni vai aso ia e waratangata i e whai ai lana turi vai i le lii ia e whamanino whamana malama ato a tiri ati o e mau. Ta puni tari oa, ua lava na tu uai pia, ia e vāle lea i pia. Whaftai mo ne mana malama sao, ia ngāla kamilielu. Ai, ia, malo. Ia, le whaia o ngā paulo. Ia, whaia o ngā paulo, kamilielu. Ia, malo, whaftai, to e na tuatu. Ia, vila au waa, Psalms 82 verse 5. They know neither will understand, they walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. Ya, malo whaftai e se tatangaloa. Ia o malama uma i sakala meta, o le sakala meta, ale katoliko. Wau o le metutisi e se taritonunga, a whai o te tu mau i lau taritonunga. O le a o whaai longa lotu, loa o le tala a lotu. Tama tama po lava lotu o le mea taua ia o i lotu ia e whaafo i le vi inga o le atua. I have faith in God, not church. Le lei tele e seta.
Ya, lei. Nei tele se te yo Manuia, whaftai se ta. Ia, manutaria o le lotu e aonga e fausia ai le o langa whaaleanganga. A o le kāresia moni, yo ale atua o le tangata i tutonu tātou umata i tō tasi a mene. Sorry. Ia le ai, e loa i tangata le lotu ma tangata lotu. Ia, a whai o le tangata lai wa nofo mai ale whale. Ia, ma lotu mai a mesa nei vai tau. Ioi. Wa o le sile au ngā o whainga wha nei o nā asa o tātou i loa ai. Wa i loa i tangata. Ia, e mwhai ana unofo le whale. Ma u lotu mai al whale. Ia, le ala au ngā o tito e alwa i se whatsa. E le sao. But e mantua tātou. O le lotu ai, e peona whina ngalo i le atua. A maise lau apostolo. O le fellowship. Maftanga. O le maftanga. O le isi le mea tāu o... Yeah, because o le mea mo ia a matau na alu lo lalulangi il whainga le neunas e atili fe vai i tatu. Yeah. The longer we stay apart, the more differences we have as people of faith and of communities of Christ. Because o le distancing o kako ilungo mea whapea. We only whai mea whapea ono o wale toi iei se isi option o tatu. Yeah. But when God's people come together, there is something on the mele maftanga o le fellowship. E ma foi ona for le faso e leisi le se fa fitau. Le mele le we have to the God is inside. But God is also the fellowship. Mi manino ya tatou. O le atua o le fellowship. God is a God of congregating together of people. O mantua le tala le si whaife au sa matu sa urotua i nei. Ua avau to i nei le mele o le peu o le o tanga tele wharsa. A peu taimo TPS. Yes. Mau atu la e whaife au. O iei tangata o matu o rotu ua whai ua nga i le TPS. O le lato manatu. E sili ale lotu atu le whale. I lotu atu le TV. Le whaife mele o to i mai wa ai otu. Ana whaapea tau te waai atu o sau whai maile atua. Wa levan whaapea maile atua. Sele, tu ilunga whai ofu mataonga i whansa. Pe nāle. Ai, o sia matu blotura lau sunga. E pei o le focus matu i tangata sa mo o nofu solo. E le o iai ni tangata sa mo i le nā maenga o le lalangi o iai. Ai mana i fwoi ai o i luk parangi. Whamasani ai ma. E context specific. E foi le pele e sau no e le audience wa e nei tangata Samoa e le ni community e le foi ni option im foi no lotu atu ai pe a foi lo mana mi le lotu se lotu Samoa e le nga o to inga fainga ia fa neo naso but ile community ia lato ile lotu ia lato I don't think e mawhai ele e whainga e lunga upenga ta whailangi ona replace the physical church. Yes. But tātu te tiro pia we need to accept the changes. Yes. There's different varieties o swinga neonas. Melia te vanga, whaftai tele atu lava ia mo le whaamalama mai o upu o le atua po tusi pa ia. E malama le tangata o na whaingo fie lea o na whetu nai ni manatu o le Samoa lava ia o le vātapu ia ma isi tangata tātou whaamangalo i se whaife au lea ua se fōi a ia tātou o la whaamangalo mo situations na isi tangata. Ai lava. E Samoa o leo to e mamao le mapor kalame. Si upu le nā e tā ua le to e sila ma le tanga iai o le va ana whapea o tātou tiro atu ma tiro maile atua mwhaasanga atu e tau te whaalonga atua whapea maile atua aluane e tau si mua le lua vā ma lo uso atangata tā ua tele le vā o tātou i lalo nei sa ona le leina tau si le tātou vā i lalo nei
e whaingo fie fo i tatu lo le vātapu ia mo tatu tua Willie Mark Tipeni ma lore so i fua i lo sunga ma nei por kalame o lea e whainga luenga ma whaalongo atu i le lua por kalame ma tango fia i Melbourne, Australia ma lo whaftai Willie lei tere oe whaftai la nuola o lo apu Yose e tele alu i le langi i le ngo serot ia na o le issue i o e ta tele ale na nuola pi o meana e whaifu tatu whaangaina o se excuse se si taimi. Pi o le whaatara no atu sunga whenga inga i o e le lei le tonu ato to i le me ua e lo tuai. Ia, na. Se rau manawa, e se re tangata e poto i le tuspa ia, ma le tangata e poto ma malama le lei a ngai i le loloto nga le mu o upu o lo kiliva mai ai le wheau a le atua. Whaaftai tele e seta i tore foa, e seta tangaloa, ma nei e por kalame, wha Manuia le tua mo o lua brother ai fia i loa. Po o aso le por kalame, pe na o nei whaaftai le ai o aso lua malava, aso lua ma vai aso taitasi, o le tauloglogo o le aso ngafua ma le aso lua. O aso na e lua o le tatu por kalame o le tauloglogo, o aso ngafua o le aso lua ia o le ono o le afiafi Pacific Time ia pe whapea nei Amerika e fua mai ai e whaftai ia le mafuta mai ma lo lava ia le whasoa ia ulo sunga whaftai tele to le foa ia oi sori e ka ke musua i misi se alwa sua wali fai e moni ele ai se lotu e sao ia isiana tu e Yesu ke riso ki ia Peteru ia tia e ai lona malo ia malo sua na wa e o ai le a le mea e ko fole au loku malanki tai sua de se tu tia ia tu maupea lo tatu tartonu ia tatu mori maupea na maliu mato e tu manu malo Yesu ia o le ala upumoni maleola e le mawhai o na sawatu se tasi i le tama i o le atua pe a le ui atu ia Yesu a ua foi ua iai nisi taritonunga ua le taritonu i le toe tu manu malo o Yesu Keriso o lo tau mawhai e tape le mori mawina o le toe tu manu malo o Yesu Keriso. Alo, aftai setu. Alo, aftai mo lo sao. Everything is money. Oh, sorry. Ia awa. The right home is Ephesians 1 verse 4. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Colossians 3:17. And whatsoever we do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God. Yes, if I look at it, I look at it. Yeah, alwa na ai manino ale fe awol efesona ma nei fa tai e si tau ni ti le male lo tua nisi o na tu fa me li a failo ua fa pe ua moni la kalesia e te taula ona moni malawa mio ola no fa le tua show good example kalau Emilia se le fa tai Emilia ya savali e lo nei ya fa tai Emilia ia to manuiti o mafuta mai USA ia fa tai tolu fa tai filo mai fa ia langa pale so o sua o le ale lotu sa o te manatu e le sa o le upu po o le ale lotu sa me momua e le ola se isi i se lotu e le ola se isi i se maualunga po o se atamai pe fai au pe loia pe fa masino e te le maua ai lava se ola a o le ola i polo inga ale atua ma ola ia o onga a Yesu Keriso o le meana e tau o le lotu sao po le ale lotu e te lotu ai e le faolaina oe pe a le tausi polo inga ale atua Raftai ia pe on fai atu whamalama i le sunga i le whawhengainga le vaenga le ono le ua tu le lata i le mataimi ai fai alanga i oe moni tau ti tau mwhai ai le mea fule le ono le vale tati tala no ai e ia inga
io o me umalava e nanga e sel me ta ur tausi polo inga e sel me ta ur savali ai polo inga e te le se senga me na lua ia la sunga fenga ia le ai o te maramlama le manatu le mai ai whaialanga pan so'osua ia mantua foi e iei ale lotu e iei ale community ua au mai au apostolo o lātou sa matalia foi le taltonunga o le lotu the church, the body of God o le tino leo le o Yesu o le lotu o le Yesu o le ulu o le lotu so o le taitai so ele mfailan tatou alo ese ma le manatu lea e iei le lotu aua e pe o le te lea o isi manatu lea o te whaitau atu ia ia i o le lotu ai o lotu tonu o le lotu ma le anganga o tangata o le afionga o le atua yes a o whea whaatino i le whaatuatua le mea le ia malamalama e iei le mea te tau na whaatino i le whaatuatua mantua tatou o le atua e leo se tua e tatou te whaatuatua ma tali tonu iai ma tatou nofo no e le mea o lo mna mia mai le atua e ou na whai le tangata ina ia i loa ai ia ele awa e taunga tā le nofoanga mau e taunga tā ele se nofoanga mau e taunga o fie pe au matu leo langa nei so e taulana ele me whaatino ele whaatuatua tangata ai ole mele tamu fatu pe la mo sa pe lo pope ona whaatino lo whaatuatua ile atua ole tāua lava na pole lava le kalisia ai tāua ona whaatino le whaatuatua God is watching awa wata telefo ile manatu ile ni dale lotu awa lua nofo ya atonu e sao e ile ya tato vava aifo ile tulia la to ilanga nu ele mfai ele fa pena na ola tato ele fa pena na ola tangata sa mo nofo na ia e ola tangata sa mo ono lona ainga e ta tangata sa mo ono lona ainga e ta fo ilo Christian ono lo lotu in me na te tautua ia ia e malamlama le philosophical ma le theological message le ai ina ia ne fa se na tatou tangata you don't need church I don't believe that it's a community e fa tino e fa tu o luso e whaia langa o le mea o le tangata fuile na te e heri ai le mea o le mission na le mamona ia whaia langa lau sunga i le te mission ia pia o le mea le tau whaia tu le sunga le whenginga le ai o lou o le ave ato o lou wola i le maenga na te iai e ma whai o na whai ma mea moni o whina ngalo lea ia so ia tatu te o whapea church is complicated e lese mea whaingo tele tangata wa disappointed yes le mea mo ia e tau o na tātou tau sa vo i lea mea tele au lotu tele fo i au whaale tonu wa vai o le a totoa fo i so lātou tautua ia mal tau singa fo i lafu mamue yes ai pawan mele te tang fai tu awana I ta ai fa fana ta to ya tanto nunga ese e peila le tulanga le sunga ya pap nei me ane ta ai fa fala ya o le va ngale o le lotu o la sfitu e fa masino mai ya isi au lotu no o le se pe ona tatou fa fonga fo le atu nu o mai wai loa fo le sunga le fai au ya lona ia vai i le mata upu o mela le no I want I ta ai fa fala ia vai nga ia taimi e fa le tonu ai ya se taita ingo se au lotu but ele ave se ele ta o le lotu o le church Manuia o le on o ta taimi o bavele lu te mi tata o ai pesele Manuia na ta fo I mai lole ta nga ia tu ta conclusion Manuia fa ftai eu se me na fa fonga sama
Malo lava Mole sinafia o tātou tangata Samoa, ma tangata Pasifika uma o loo nofo Maui Amerika nei. O le tausanga le nei lua afe lua sefulu o le tausanga o le tusinga ingoa o le US Census Bureau. E tai se fulu tausanga e whatau nu mai. E whatalusanga atu i le pa ia ma le mamalu o tātou tangata, ia tusi lau suafa i le tusinga ingoa. O whamau maunga ia o le US Census, e mawhai ai e le malo tele, ona maua se fai numera e soasoani mai ai i le whaasoasoanga o le tamau ainga mai le federal government. Po taitai o le malo o lo ngā lua i Washington. E au ngā mua onga o whanau, whalele ai whale ma potu a onga, ma maua ai o lātou skola sipi. E au ngā fōi mo le whalele a tili o awala ma le taua atia e o polo kalame mo tangata matutua, ma tangata maua i mai tu maua le tino. Ma le tele o isi polo kalame pe o le WIC, ma le welfare, mo lātou e lima vai vai. Samoa e, tula i mai ma ia tusi lo suafa, ma suafa uma o tau ainga i lunga o le pepa po o le form pe a tau nuu atu, i se taimi lata mai e a mata i a mati se furu ma le lua afe lua sefulu. E tau lia, e ta aua, ma e tatau mo tātou Samoa o na tusi lo suafa, a wā se le lenga mo a tātou tangata o lo au mau i nei i Amerika, ai maise ina ia Manuia au ngā tupulanga o Samoa i le numanai. Ia wha Manuia le atua soifua. Ta alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sefulu. Ia ua toe wha awau ai fo i le tusinga ingoa o le US Census 2020. Mātou te whatalusanga atu mai o i atu le atu nuu, e o lo nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa i le US Census pe a tau nuu atu pepa i le masino a perila mua mua. Au talamau! Samoa! Tusi tau ingoa! And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Ea Rupio's Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami moa tunu masi usi pipi. Sapa sui so sisi povi masima talo mafai. E whamaria ino lo loto pa e fi atu matala atu o a au. Ile El Rupio's Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, Iva o Valu o Lima. Telefoni 522 tasi Iva Valu Valu. Every minute of the day, every hour yours.
Manuia Sound Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhasota nei e te wani nuu, 5 tolu valu, tasi o lua. Whawhasota nei a whape o ia se whiriwhilinga te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea. Whae poiponga, o waso whanau, maso tāua i te tonu a inga. Wala au nei a e te wani i le 5 tolu valu, tasi o lua. Emaili 5 starprosounds@gmail.com. Ole nei awa unanga e whaafiafia whaamari ni ai o loto iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Wala au nei e tuani i le 5 tolu valu tasi o lua. E tuani no, E-Sons Protection. Whapena ko le tautua ar se Winston Funeral Services ia o le whare maliu pe o na lausi la fia ia o le nanga o lo whatinoina whatauteia e se tamaitai Samoa o lau lava tama whanau ia o inei Los Angeles ia ma San Francisco ia pi o ina o lo iai ia headquarters o le Foi Company ia e le leile wala awane ia e a whai o iai ni matua tausi ele ngata matua tausi a tatou uma ta pena mo le lumana i tatou te leiloa tai au. Ar wha moemoenga leo le tautua o le whare maliu ia e whesoasoani e maise lava tātou Samoa ia e taunga tā lea fwoi tātou o no fwoi whafo mala au iai le tamatai pule Marietta Luana Naua Winston ia e talatala noa i packages ese na ia matausanga 2, 5 mara se 10 tausanga o le wha moemoe mau alunga o le tongi e tongi na le taimi nei ia e tau fia ai le o atu le 5 tausanga o si tia le soifuanga ia ma atili taunta ai a tongi fai pe meni fa vai masina i le taimi nei ia o le faola tu tonga le na mo tatou Samoa le ngata Samoa tonga fiti matunu umo le Pasifika i tonu le nei atu melana e tau ai ia e vai ani a o mo fo ni pepa o le tusinga ingoa ia e anga uma lava i le vaenga lea o le tautua la tutiu te o le ave se ina mai o tino maliu ma fare mai ia ia o la tau fale tau sia ai tino maliu ma fa anga tu le taimi tu ina tu ele le ngata fo ila ia te o tu ina tu le palpala tino maliu ia o fa pe fo i ona la tu te pena ina le vai o te o fa Britania o le cremate o le cremation ia ia ile la tu tau tua tau ngofie fa tino ina uma ia tonu fale maliu ma me uma a leo iai se fare sa o anga iai leo la teminei ia val au iai e fa tino ina uma la tau sa ninga ma me uma fa pena fa ma avenga i lo tatou atunu val au ane i le telefoni fitu o fitu ono lima lua tolu lima iwa ia por telefoni fe a veai io e tolu tasi fitu valu tasi o valu fesili mortamatai pule io e Marietta Luana Naua Winston i telefoni e le lava le telefoni to e fa manino atili ai a tonu e pa u se me ia tiau ia o lo fa malama atili le ngata fo ila le tautua le fo i fa le maliu pe no tu fa fo mai a wa ia fo tatu farta vale fa o totonga Samoa le lei fa le leanga fiorolo ia por matua leanga fo i e mamalepe credit sa tatu e le ala fa o tutonga le performance auto sale le company tavale io e bala au iai le li o Ike manda io e facil iai ia pe nau fo i to fa fo i lo sa i tonu e mai se sa fo ia e bala au iai le li o Ike manda i le telefoni o le ofisa 5 ono iva 5 ono iva selau ia por telefoni fe ave ai iva ono tolulua ono 5 ono tasi o telefoni na o le tuatusi 11540 East Whittier Boulevard, Whittier, California 90601 io e bolo silfia ia le leileanga iai wala au iai telefoni iai i telefoni pei ona faala wilo atu nisi na tatu fasalong fapisi nisi au manatu Samoa ia ole a nga i tatu por kalame ia i ona tau fai wina ia la sunga fa fenga fa si tele o nai seu toe faala wina tu ana i tangata ia ona fa so tau pa u
e pule le atua i le awala e tātou te tāpua i te tuai ia teia ma ua ta ua i le tuspa ia e le fina ngalo le atua e tātou te ifo i tupua e soto lo sulfa ia le ua vaai ia Yesu ua vaai fo o ia i le atua malo whaftai whasau pest por kalame whaftai tol manuiti sole ua e ngofo fo i wha pest sole se kau whase e gele sole ia malo pero nise lau sunga i le whengainga ia fia avatu sina manatu i le tūlanga o le vaenga lea e le fia e o i lotu i le farsa a sili ia i la tau le lotu i le TV i le fale o i la tau na e le fia e faitau tu spaia ua ovalo la tau i loa o le tu spaia malo whaftai whasoa i lua sunga whaftai i lua sunga le whiangainga le tatu telefoni perdise pe a fia wala o mai whalau tele le whiangalo 5 ono lua 5 valu iwa o valu 5 ya sunga whiangai Manuia ia le tātou whasoa i le nei afi ia e pei ona watu salangona sa teime usula ia tātou tele alo ese ma mta upu whaingata ia ia awai e pei ona u whai atu ia paula le mea le o te ua maua mai i le saunoanga o le sunga ia papu ua ia au mai a fo ni langona o lo nofo pea mal to tele o tātou i tatonunga ese e sili atu leisi lotu awai e pei ona na faso pei ona fai il tala leisi tangata su on tau sili you know a lot about a church by the things they don't talk about e te loa le lotu i mea e le o talanoina o lona wina wale atotoa le tautuanga wale atotoa fo i ngā ruenga o le kalesia pe a whai le pai uma i tuia i mea o lo o whengai matatou i neo naso o leisi le fasili taua o le fasili fo e yelo na mta upsi sili taua e le fasili le le hus o fairly not to sao what is the right church because e fasino fo i le atua le to inga mafufunga pe sao le atua ia e al tatou ai i le tufa kelisiano e le tatou taltonunga o tatou malie ma yoe umai ia e le ai e sao ale atua e sao ale afionga ale atua yes but e iei fo i le vainga e o le atua e le o se tamai atua e loa fo i le atua e ese fo i tuinga tapo inga e ese ia whainga ma le whaatinonga o le whaatuatua awa ese mea o le masoifua i tangata e le tusala le tapua i o le tangata Samoa i le tu whaakewisiano ma le tapua i o le tangata lai no fo mai Asia po o i Afrika it's a huge world a tatou taumwhailoa e box le atua wa limiti e tātou le sili ese le misteri le o le atua wa manatu la i o le tangata le ai wa confine e tātou le atua i tonu lava so tātou tamai loa pumo moa ia tātou ina e pe o le tāua le mata upo ne afi wa te loa le si lea to te tangata wikiliki mai lunga le vai atu ai ia le saule ia le manatu autu o polokalame o ile lotu sao and you know inkelesi tangata because o tatou ai o ta Samoa o tangata lotu e tatou te lotu so o issue sa ia e ona na tano ai o le sile fa fitauli tu la mai to inga mafu fonga fa pe wa va mau tatou ia pela o Samoa tauna na yeini i to inga maftanga ia pe on ta fa so ai foi le nava yasu o mai fatasi e kalesia fai ni tatou ma e fai ia isi nu o lo fai nu ia to tolu fa ia e kalesia le nu tasi o mai fatasi fai ni ala to sauninga ina ia malama o le mele was separated till tatou now we don't know each other
We I le must tā ua get po them. latu ngā lotu. Yeah. As long as we... It's just we know ese a ia whaatinonga o le whaatinoina o le whaatuatua o tangata. E pe o le o saula ngona lea i lea mata upu. E pe ona whaatu. O te tatonua ia uia. E sa o la lotu because e tala whea ngai maa. Tala whea ngai ma la whanau mo la whanau. E leo iai se manatu e siri siri atu rau rotu siri atu i le isi au rotu i le isi au rotu moa uia it's not healthy le to inga manatu le i le tā ua lau sunga re whenga inga e sao ia te oe mau ia tā ua ai le mawhainta whapea e sao le mele tete i ai se umaisi lotu ia pe sili atu fo le mele tete i o le mea pe la o le lui le tete wha maoni i le mele na te ia e lale a onga se pela paula na mea e le a onga se a malama le tangata tuspa ia mal context mal mta usi sili mal tu singo o le mafu a fu mai ia na tusi ia le tustala mal le tustala e fia lo le mele o le ice Jesus pe na tatu tala no ia o le tu o ia o la ngone tonu ia le tala fia ngaila e se sela e se so se a inga lava se manatu lava e tatu te au mai mai tu spa ia ai tu o ia tatu ia la ngona ia un fale tonu le ale mea ta ua i o tatu vane mai le mea le tala no marta le mea ta ua na o le fe au ta ua na o le ta ua foi na o le tu spa ia o le tala anga o tu spa ia e fatau tangata i le nu leo Israel but it is also the story out tatu i le ngā luenga o le atua o whaia pia ia tangata so it must be relevant tauna tala fia ngai ma le mea lo tatu wola i neo naso Manuia ona o le taimi lau sunga le whenga o le ua vai atu la tata ua le tatu rutula ia ti umaro le tatu rutula ia a o le pei o le ne te ua whauinga se nisi le topic o neas le theme o le tatanu o neas o whea o le a le lotu sao Ioi, e le o le whamoe moe ma upe ina mata le whai whaafesili ina ia mawhai o draw ai le attention. Ia o tō, e pe lena watuare ki lipi o le launga fo i lea sunga whaiwhi au whawhenga ia papu pe o vivesi ai le malo Samoa. E pe o inana a mata mai ele ma por kalame. Ia e bori sila fia pe ai le mawhai fo i la o na nofo le sunga whawhenga nei ma tusi le lima a me o se ia o ai ma pai ma la fai ia o fale a onga ia o mai tato o le se o lesi e fale a onga i tato a fai wa e ai o se ma sasi le sunga i fai au lan le angor ki lipi le na ma faria tua o le fato esenga no winga te fato eselo e loa o ia le sasi o fato esenga na sunga fa fenga e ru mai ai le sunga le pale bia ma le atu Samoa mai ka le sia ta itasi uma ia ona ua ngona foi ia lana pe o inale a mai ai le ma por kalame ne so lo sunga fenga ia e te tonu e batuia i le avano e ke sama merita mai ato ala le vai nga marita u ta por kalame ne fiafi ia ua la fa fonga nga Samoa ia e pisa i lungo ta por kalame o fia le lotu sa Yeah, well, o le manatu e tau whai ui ua i fo ia le tau mwhainga le nei afiafi. Yeah, o le taitonunga whakerisiano, e whelanu lanu wa. E whelanu lanu wa i le, e pe o le manatu fole e mana i se teu whala au pe a tele ni lanu. E matango fie. Ia o le tulanga fo ile wa ia tatou i Samoa a mese fo i fa fo nei America ma Australia ma New Zealand e felano wai ese manatu ese doctrines ese me fa vai ai fa tino il fa tu I think o le me tauna ia tatou nei naso ia tatou tausia le va fe alo ile ma o leisi e ka le sia ma leisi e ka le sia
Ai e le whape tātou a tātou I to tonu lava o ekalesia ia. O lo whaia fo I le ngā luenga lea. O le taumu whai ina ia ua ne I se sele a o onga. E whai mai e se whai whiau. O le tūlanga la lea o ia ia le mele pe un fato ese mai le sunga ia papu. O le melana e tāpena I le asufitu. Ia I toa inga manatu ia. Awa pe un tātou whasoa. E tā ua ia tātou le vā. Ua ne I sopo ia e tātou le ia le vā whialoha I leo tātou leisi e kālesia ma leisi e kālesia. Awa tātou o lo le meana. Ia ua tātou tu ua tātou mamao mai te lele I le tāua o le awhionga o le atua o le upo o le atua ina ia whialo whani o le nofo whialo whani o tātou o le mea tāua la wana ai o le nei awhiawhi e pe ansau noa le sunga leo ao e ai e sa o ale lotu o le tangata a whai wai ai a toa lona le loto ma le anganga o tangata I lona tāpua inga I lona lotu e sa o mo le tangata lava ia ua tātou te whātus le whātus tusa fu e tātou e taimi a mawhai ona tātou critique o le mela o le critique o le masani ona whaasoa ia nisi fo I o le ausuasu e nta ausi sili me whapena ia e mawhai ona critique e tātou ia doctrines me whapena e whaasoa ai ai le se critique ina ia whaaleanga ia leisi lotu ina ia malama lama atili o le ngana o le critique o le ngana o le debate ma le talanoa ma le whaasoa it's understanding awa o le mele fe vai I le lalulangi o le isi understanding o le malama lama I le tangata o le aso fitu ia ai le tau mwhai fo ina ia malama lama atili o le whai ala tiu te whakewisiano o le tiu te whakewisiano I matala mata upu malama lama ina ia whausia ele wā le lei ma le nofo le lei o tangata e pei o la wa au ia vainga I le mata upu ina nei afiafi ia pei ona whaasoa fo inisi e leo se mata upu whai ngofie moni e leo se mata upu whai ngofie awa ia e tāua lona le whape uma fo I nei ia le mata upu e iei fo o tau fio se mata upu tau na whau au pea I to tonu o lio ese o e ka le sia ese a tonu fo I wao ngā le mata upu ia e le ngata fo I mo le lotu le asufitu I Samoa mana langi atoa ai mo tātou uma ina ia tātou ia le o tātou sa ili a tili ma tamu whai pea ia e malamalama I le mata upu awa le ia se isi o tātou e o tūlanga le o tātou whapea e sili atu la lotu I le isi lotu so it's the importance of the discussion ne afiafi it's to bring it to the front ia tātou sola puli ma whaasoa mai e fo I to tele o tātou I le mata upu ia pe on tātou whaatino ina fo I le nei afiafi e ma lo whaaftai le ua tānga I le hai ungor tāpur kalame o le asau whautuanga le tangata lotu I whai titi ai le mea le whewai io e liurotu atu I io e pe o lona vanga atoa le mea o avi atoa ru tartununga I le mea ua e ngalue ai ma le tartonu ia Yesu io I le atua e ala I le kālesia o e ngalue ai ia e whaititi ai tatu whewa I lotu popenei, lotu mamona I lesi lasau ia o ia te so se mea tai mea tala no el mta upu le o te toi fo ia Yesu ia leo Yesu ele stangata e pala ai ia se tula ua tatou afiafi ele o se tangata o le tangata e finau ia afio mai Yesu I le tū ma le anga wha e peru ma le lotu ma le talitununga wha e peru ele give up la le ia Yesu na nofo ia Yesu mo moli mai ele whea au le atua ala ile fa e ui lava I fa le tonu e ui lava I le whaingata e ui lava I fa le tonu o staulanga
ma le mawhai au ma lau lātou sa whengai whai ma tai o lotu. Sa whinau le tu. I think neonaso. Ua mana o tele tātou e whaingo fia le whatutua. Ua mana o tele tātou ina ia isi le ola whaleanganga no. I don't think e mawhai ona isi leo ia e pe ona u whaasoa masani no whaasoa e sa mātou fo e kālesia. Ia umatu leo langa ni. Ia matua i toto ngutu vānge ale a fiafi tu lau le atu nuu le mai mua mai. Ia matua i osi umau vai. Ona o lea. Ona lo finau, ma lo finau i le mea tonu ma le mea sao. I to tonu lava le tal tonunga whakewisiana. The way of Christ is a hard life. Mea nae e whaatusa e le tele o tangata le tal tonunga, the Christian way. It is a life of service. What does o le ale wing o le mea o le tautua. Nau masani Samoa. It's more giving than receiving. E o voi taimi I tonu pela o te whaunga ana. Tele I o frustration, tele I o mea sa uwa ai. I lo uola mai le tonunga o loka iki. Ia malamo sa. Ia na ia le option. Ma ia se ia walwes. Awa wale toi tusani o manatu malwhainga fo I o le kālesia. Au toi nofo mau mawau mau tatalo I le atua. Lalal mea o le lotu na wha vai e o grandparents I whafo I nei Amerika ia a alu te le tua na lotu ai o tua wha whea na ualu abandon what does that say about me and I abandon the faith of my elders and sisters so o le mea ta aua ia o le nawa I tau I have to put myself I to tonu o le process lea e whaingata, e matua I whaingata lava. Mole malo uiloa, e whaingata ne ile yele ngā luenga, male mele olo whenga I but I also have to notice mo hau lava I. Olo o iei fo I au ngā tupulanga neo naso. Sa lātou, olo lātou manatu, ma iei fo I neo lātou mawhau whaunga. Peila hau, I waitau ia sa utalava wai, I to tonu lotu. So moa au e le sa fai no le alu tangata lotu I le isi lotu ai alu ese for the right reason alu ese mal me sao alu ese ba ai atu a fa le tonu le ka le sia fa le tonu fai fa au mana yo e le ala tauna wi tatou ai if you really want to make the significant changes I to tonu le o tatonunga I my advice tau fight Fight for your faith. Fight for the traditional mautua. But sometimes, fight, and you have to leave. Le meta aua moa. Alu fo tangata I leisi tal tonunga po leisi lotu. Ia e malama lama. E whetaui, ia malama lama le tangata I le lotu. Ia o sa whaso atu le tulanga fo I o le mta upu. Malo, whaatai, ia o tatonu le ua tanga I mai whai unga o tamta upu. O se mta upu e le whaingofie o na tātano ina. E whaatai I le atua o le ua, io e mai fo nila ngono nisi mo ia e pa mana tu nisi na au mai. Ia le lava lo maurito mai ma tau whai e foro mali e fo I. Yo ina ia mawhai o na sanga tonu, yo e ianga tonu ki tā por kalame, ina ia mawhai o na atoa li o le masina, yo e I se tua lalo fo sunga ni whawhianga inga maso u fo I whatau waa. Ina ia mawhai o na mai ar tatu por kalame. Ia o mo se mea onga, ilo ma pepesi aturunga nei, ia yo e na o le toa tama I le me maua ina, ia ma le maua iso tatu no fo le lei. Nea lapi o na matatu ai le mata upu, yo e na au mai e lunga o TV1 e Samoa, ia ma tele o avatua lava I se tūlanga e whaatupu vevesi, a o le tūlanga ina ia mawhai o na manino, yo e se tua lalo sunga whawhengainga, ia ma so vai. Ina ia mawhai na o ina whale a onga lea mea tupu ia tātou umarapa. Ia o ina I tātou. Ia mō le teminei se o pepe tau wau. O lau whesiri lava e iai se tau sao I le teminei. Se
seu pepe seu lar fesili o la fesili lava isi tau le manino o la fesili lava iai se lotu sao i le taimi nei ia ana le foto a sau ni le foto mai o tele se taimi na matara no atu ai mea le tonu na e sa wa ia te vatuia i te ua le manino nei aso ia le ai ina ia to e fa malam ma na ia fo e tau fai wi wai fo i nei manatu ia e le langona ma se manatu i le nei fo i taimi ia mo wa lava i e sa o lotu tangata po fea me lotu el tangata oi na lava e sa o ai le tangata a le manatu le tau tutu ma il to inga manatu le e sa o le e se le o meye lu o le sa o ma le se ele a ngana ona lotu le tangata ia e fa sino lima i leisi tal tonunga e se lau lotu na te lotu ia o pe o le to inga manatu le ta mu fai ina ia e ta ofi wona i o tatou fai fa pena a wona i o tatou va ai e isi to inga a lotu ma le manatu le e se la to sa tatou ia le na seu pioneta un faile sunga pa fenga fa manino atu vangana tatu por kalame ono or tatu por kalame ai se por kalame io tatu te classified ai tatu ia tu ainga lotu me le tam fai ia fa ai lo le va a tatu lo no tatu wo ile tua io a leva i maile tua le tatu ia o leva mai seu pepe tua o mal sumpa seu pepe mena tua kiliki mai lunga ta pro me ia ma lol fa mostino pepe ia na tu tarsi o fa manino na vanga seu io e mortemi nei ia tu ia nei ia vanoa do sunga fenga io e mai seta i se vanga muli ia e anga i tonu ar tamta upu po fea le mesa ia ona o vatuere stata la i au mai moa ia tatu tau mava ni fef ia e po se manatu o le manatu atu o tatu ne ia fiafi an sa tu fasili atu o le ale lotu sao ia o lo manatu e sa o ale atu ese ia faitoa ese faitoa e ui atu ai ia le fatu tu tangata ma fatino i foi lona ia tau tua i le tua e peo le mta upu nta tau tala noa ia i le fatau ia i le sunga le faifeau ia papu ia na foi wala ngona foi i le sunga le faifeau ia le matu ia fo i ole launga po nai sau noanga sa ia momoli mai ai lungo le o le televise o le taua e fa ia mo au ia o le tau o le sau noanga papu o le kilipi le na fa ali atu nei aso to la ngona fo ia le faifiau ia le vale wa ia sopo ia fo i le va ma le tausia le va mai kalisia ia mo tatou Samoa tu ia le lalolangi manai o latou faafitauli ma latou manatu a o tatou Samoa e tatou te tausia le va o tatou tangata lotu ma talitonuga ese o pe o nai loa e tatou le uniqueness o le tatou va ma tala lei o le nai na foi loa e tatou le tau o le feau o le atua mo tatou e ui lavona ese o tatou talitonuga e mawhaia ona tātou o mai whaatasi, ma whealofani, ma mafuta whaatasi. A tātou wawa ai la i te tono ainga. O i nā tātou te iloa ai. Toa tele au tātou ainga ese talitonunga, ese mea tāpua ai, ese falsa. Ai au mai whaatasi le ainga. Ia o le mātango fie, e pe ona sau noa le, e pe ona tātou whaitau ai le lausalamo. Se mea le leima le mātango fie, pe anu nofo whaatasi uso. O le tāua la nā o le mta upu lea. E talia le fasili le, e talia le tangata le fasili lea. A wala ngona le tangata, e sa o le lamo sa.
lotu pope aso fitu mamona o te talitonu a o le mea na mai le atua o ina ua langona i le tangata ma o nā fo i ua momoli atua i le atua o e malau ainga e te tāpua i atua i le atua ma maoni ia ina a ia tātou tau mwhai lava i neo naso e tūtū mamao ma le toi ngā mawhauwhaunga e se oe a sawa ia whaaftai le ne ia fiafi ia mo le whaasoa foi ia manai fasili ma manatu ia ua utau tusi mai ai ma whaaleo mai ai lunga o penga ta whailangi ia tu sai ma lem ta upu e le umai i o na tala noina lem ta upu o te loa se ma ta upu o le mānaia e whaingo fie ma manino pēa whauau o na tātou whaasoa e lem ta upu ia manuia te le tātou atunu ia mese fo ia le tātou polo kalame i nei a fiafi ia tam vai sangote e ai ese sengo tapo inga i aso ia maso nei o aso ia e tele me fai ai fai mai le fia me uma o aso nei o le pisinisi le mea le ua fai e le tele o lotu e a fia matangi i se whamatalanga ua tele le manao ai le aini a nganga e whaolaina ia e se foi nam ta se foi nam ta pu tau tatu no ia I toma io e faftai ia le faso mai o le vai aso lente nei sa mata no atu ai io e il porkiki fa le malo ma porkiki fa le lotu government politics and church politics ya fai dana misia o le vai aso lente nei e mana ia rua la e lunga e te toe sila i la ma por kalame le vai aso lente nei mana ia so o mai le vai aso so o mai manei awoni mi io e na tatia mai le siata e fengo fie un tatu manino ai I le mea atoa io e piano fai atu ia fata tele la sunga le fengainga la sunga le fai aonga io e mo ne ia fiafi ia e tu sa o tatu por kalame io e o tatu taranoa ia I le ne ia fiafi awoni ngalo pe if you put it in other words fa faingo fie le tala fa fengainga o le mea o le nai te iai le nai le ngata o lau commitment ia e fa maoni lau commitment o le mea nai fia sila iai le atua ai awani I o tatou o I mea o komiti ai ia e fai mai e sili atu le sa o la lotu mele I lo le wanga pe o le winga tonu le na o le ma fa tanu atu I le nei ia fiafi o le mea o komiti e so fu ma leola fa maoni ia ina e le ma fai foi ono tatu ese ma fa manuanga tatu li ia e fa peile ma se matala fa tele atu sa mo ia tatu fai sito tele tatu o mafuta mai le nei aso ia mo tatu e fa I fo I o Lotu fa fonga mai e matea o ngatu ia te auto o le manatu le fai au le ma so vai e falea onga Lotu mafuta mai mo maua e matea o ngatu I o to mafufonga ma so to wiloa ma so to watamai fa so mai le nei fiafi a o le afo iso ma vai ma se matu walalo e a tonu talo sia ia o mauai sei a te aruma oi le nei ia fiafi ai mo le tartonunga la vo le si fonga le tai a fo malana por kalame le tauloglogo ia e fa I fo I o se matata lungo atu ia a o sautu fa manatu mai ia I maua o se fe au ta ua na e aru mo le fai fe au le nei vai aso o waru mau io e fai atu fale a onga mea uma tatu te a onga le natura o ngā ruenga fofoa o le angi mai o le savili o le lea o le laula au io e o le pā o le fai titili o le emo le wilio o winga na o le ngā ruenga fa natura le atua tatu te a o onga i aso uma o lo soifua malo ola o na o tatu esero le ma le manatu fa pito o le tangata ua atoa ia te ia mea o le ola nei mo le atura ngang whaftai lau sunga le whengainga, lau sunga le whaiaonga, ia e mau fo i se taimi, a wane I ngalo le vai, taimi lava nei le vai aso fau, ia tātou toi whaawa wari tātou por kalame o le tauloglogo sunga ia Reverend Pausa Thompson, ia ma le sunga ia se pulona o matu le wheiloa I le nei aso, vai aso le whailan sala, ia e nei lava a fiafi, ia whaia uma lo ngututulou, whai mafonga tau mole mori o le whaifi au lea, io e o le afo I se mea o pu ai malape ngana
ia lafo inu ule aina. Lafo ina e pala ai timu ia malai nai male toi au ngai ni o ma vai vainga. Ai matua faitama oi Samoa. E matua atu ia te oi e mate fale a onga ia te oi. Toi sau malama mai masa ati mai manu o le tua. Fa tele ina i titi mo fai au lea ia male au nanga ale tatou wala leo e mo terminei ia la tu vatula va no sunga fengi tatou te amata ia te ia tatou te toi fai fo i lo tatou matai ya te fai tatou amata mea lava il tatou proclame pe ona ma sani ai i le tua ia tatou fai fo i le tua ni ia fiafi se yo tatou talu se matou faaftai ala ufio lo matou tua aftai awa e ui le whainga tau mta upu sa tala noina ma whaasoa i fo i lo atu nu ia meise so matou vai so maua vai ma le ao ia malo nei tangata a wa e whainga ufie wa e whaamtala loto i le nei afi e tu sai ma le mta upu sa matou whaasoa ai matou talo le atua awane ia matou se vi inga awane isi ia ilunga se manatu po se langono se tangata lava e tasi ale atua ia matala mai ia te matou ia lo fina ngalo ia matou iloa tili mamala malama i Lotu spa ia matou ese mal nei polo kalame a mai se le fia ngai ai fo i mga loenga matute mfaiva e peona masani ai le nei vai aso ia tau mawhai e maua sina mea le atua e ina ia mātou wola le lei ai ia manino le mo lau fio le nei afiafi ai mai se le atua e ia mātou maua ai se maftanga wavala lata ma lau fio e tusai ma mata upu ese o alawa ni o mātou se ma se vai vainga fo i o le nei porokalame e mai se fo i lo atu nuo lo mai mua mai le atua o lau fio lava e maa ngalo ai o mātou se o lau fio lava e wha atua toa lau fio lava e wha li leia atili ai o mātou tangata wha maa ngalo e mātou le atua pe a whai wa mātou ang sala i o luma i le nei afi le atua e a wai wha atasi lau fio pui mantia lau fio mātou tangata se i o mātou toi au lia le aso ata e au e a mese fo i e wha au ai le nei polo kalame e peo na masani ai ona o Yesu Keriso wa ala tu ai le nei talusanga le nei taimi mātou talo amen.
se whafkai fo ia mo kofe mo le wisi le ia fiafi. Ala ilo au rua ki ngā inga fua se au mai ai le aso. Ia so whapenge. Ia le kangaka ia le samuise kangaka ia sauro i e. Ala ilo a whafkai so ni mo. Sunga le wao. Ioi. Kaku. Whengaroe ka aso. Oi se